إيه. Bertemu siapa bukan Merhabalarım. Vastabulah kiniге bihirenin kutulaktara. Turahanlık sağlanan mamı körge hilahtin. Şol etercan elbağanan etileri 5 minutiden tartışık gibi. Ama bara attaq, sollaq, elbaq mağradalar jan bolağı donan rigadiyalar kutuyun sikihiler kutuyun attaqatın köngülen. Salammaq jonları da tastığın taktidin. Salıkan, manolkay, talağın sanıdın. Ini tercipiri satu yang историясызар бейтін аралқай солын қаларды. Кысықсырыс әсколларын үтеләк учутала, әскеріс народной депутата, тартты луғын бачотта қалықтаға Белина Анна Васильевна тұхынан кенеге тұла барыян. Анна Васильевна саламнақ салаятты бұғытынан тартты луғыдар республикаға, Хына Россияға кеңік білді. Осколаға үйрек чахадар директоры салбиятчы, кафедра салаятчыта, Оскола советін председателя, районның педагогический кабинетін салаятчыта. Мұны да атын салаяр үліға келерге тахарылақты бөләді. Катты луғын аға бағылыгар Михаил Михайлович сорықта. Ütü gününden Vastabulah bu bilgi barı taptır, ubastır, ken tuttar, bilgi uskara botaq, haka herger, onu tahanan, hebeske soyuska billibit, uçtalbıt, oluğun, ületin, ken edütte ületin, herdatar kenige beheremen kıttılaqtara, sötügül tükününden, naha şöyle kenige taqsıbıt, kenigen uğraşçılarga dağlıqan barga maqtal. Bu keniyetten öte billibit keni min elbağa bildim bu keniyetten. Olur ki tuğ bıvarga ağon toğusullaqa bıvarga min komsomolları komun sekreteri bolan turan emiye ammanan çorapçınan agitasiya heccan him balatça bilbi kurdu hanamıtım bu keniyetten bu ötünel emiye bilbet tügenler ben bildim. Вот. Бурдук тиха үгүхел баа пеппе дити хереттилер тулатен баглага албехтен. Onu ayaklığa kiniye taksıvıda kim gene? Vasilyeva Anna Petrovna gene hepte. Onu Anna Petrovna bu Anna Vasilyevna Belina tohunan da çüdük kasta straницалах туох актытын курду курuyar hepte. Onu burдук dir tatılıgar bütün hakariya da yüreği hayditigar elban orbut Россия тюля учутала народ юрегритин туйгуна старший учутал Саха Азия Олора фонда стипендиата улус бачотта гражданина Анна Васильевна Белина тонан капчит йохфын бардым дир Анна Васильевна бурдуга аттара кини жин чакчы учутал өлетен бары дегетен деринник онна кейник бахлан туппу тилитин хыктавакка олох көрдө бүлүн табай дön ардыгар урутан толкуйдан аймилакты гүлләбитин белелери дир университетке верне алжан атырбыт педагог профессор Тамара Порфирьевна Самсонова Саха школа тыгар нуча тылын верети методиката ден куругар жарыктамыта Тамара Порфирьевна юреппи тогота Советский Союз Верховный Советин депутатынан таллы бытыгар командык ден хурьян турар дейрепте. Опыт работы Анны Васильевны
ценен тем, что он содержит в себе элементы новизны, оригинальности, то, что называется новаторством. В этом плане она находится в ряду педагог-новаторов страны. Бу Самсонова динатор быт педагог наряду с педагогами-новаторами страны ден этите бу нахалхан сыгана атыр быт педагог онна ровно хамы хептахана булар Анна Васильевна туһунан хепте. Жонон чакча дагана кини барахан эддебай тулая калбыт агата ханна хатары биллибет көмү сугага ханна каралла хатары биллибет. Оны тахата биһиги туоң оттура хаджабыт болосаппытыгар биһига тинни колобур тынча 600 биохан агыс боюн барбытыттан агыс сүчүлбе эргиллибет ага геройдуктубуттара ол егер бу ким Василий Нестерович Белин Анна Васильевна агата хепте туга кини сурага окуп биттерганан биһиги ити мемориал оңру хаджабыт онна кини ата бар хепте онун колбур ити келен хүгүрүеллеригер иген эми бир ытык хир это бу бүтүөхтаах хепте бүтүөхтаах онун не бир кайраттынан кырыты еспинин төлөбү кудук болобут Анна Васильевнага онна бу кинигега хепте бу хаңа кинигега туох кини үйреппит оголора кинини төлөбү жоннор нахада чүдү фурьяллар бары даганы туохтар биллилер учуталлар оголор төрөттөр ытык табылларынан наха уастанар учуталлар Августина Степановна Павлова, Ксения Нисимовна Хатылыкова, Александра Петровна Былырытова, Любовь Михайловна Потапова, Ирина Игнатьевна Васильева, Айзен Николаевна Миронова, Светлана Николаевна Колтовская. И вот докурдук был Александр Миронович Хатылыков, Клара Михайловна Охотина, олох бейлere işehitten naha derinlik олох киһи аагара турун курдук шүйдүк хурьян мактанылара бу киниге хыанатын кини иш хуолтатын өссө дериңетерипте онон бу кинигене мен хайыкпытын аратан бу киниге опчанан сак бихирис ору йоммут үйрегеритин хайдытын 60 сыллартан кайда өллән келбитин ин бартын көддөрөр наха чуге киниге онон эдер учуталларга педагогтарга барларгар мана актарыха үйреттер яханада кинлерге ме бихиремеги яханада онда то түмүкке бу Анна Васильевна манны кетет кини тугар спасибо родным школам и родному университету земной поклон священной Татинской земле коллективам, с которыми вместе творили и созидали, коллегам, единомышленникам, находившимся рядом за все годы моей жизни и трудовой деятельности. Спасибо всем, кто вложил хоть капельку тепла и добра в мое осиротевшее сердце. Всем тем, чего достигла в жизни, я обязана вам. Барахан Тиннигатер Бихикин Яханаха земной покулон берет Анна Васильевна. Он это тюмюка будет эти депутат боларгар, союз депутаты боларгар, улус бүтүнүтө турбута манна чолорга партия рукумун бастыгы кыртары Артемьев Георгий Михайлович Буляни наха күчкетери битер. Бастыгы альтернативный бубардаретлere onu iki etapta бар быта бастыгы табар беги онно томполуттан Себеске союз очутова депутата Пагадаева Мария Пагадаева икен финалга деп кудду халаннар бу агитационный кампания да онук бар быта илинеңерге бүтүнүтүгер онно бихулус путжона бүтүнү бир кегудук туран чакчы улахан кийини кайбык бытапта онотон мен бир болбуту болбу курдугат яханадар тембеп гүгүмас партия комугар халай алырын манна жону хергени түмен илинеңери бүтүнүтүн камнатамыт беги кыйын этис бу депутат булутатын хепкателлер Путтеннен келитер даны эти первая школа тутулдан келитер даны эти бартыр көмөлөк болар эти бу дарага көрөн жаханы дем болар. Жонон күндү доттор игел бага пакарати бу нахачу экениге таксыбыт онон табихи сүбөле якпет үрөгөри мен үчү дичелде болон туран үрө управлениятын катары мана эти Александра Петровна лагына Балырытова лагына олох
eder uçtallarga budduk olok şübe hargı kurdu kuruyulara inlere manı bulguççu uçtallar bilekterin nadı hep. Geti girdik diye ha monoton yok diye diye Anna Vasilyevna ağoğun sahgar bu kinniye hamı hep kadar taksıbıt ki bir bütüyor barın tokarı tırnak tini teller onu Anna Vasilyevna bir hamelce kine üle takamnaha ardık meşini bir hamelce bar buluğa. Onda bu kiniyeni huri bu jonga şödөгül barga maktal. Bahı balır. Мактау Михаил Михайлович. Анна Васильевна Дон Юрдюк Итагаленован Алексеевская Росовет Кемерига депутатынан, бастапы демократическая выборга СССР народный депутатынан табылган үлерді. Депутаты olarak бирок терезелерин материальный базаларын бакыргады. Камактаактык болсун үлерді. Кимдер? Республика Elini anlamak Мендеменнер тас оскола кетирилген. Тыл бериллер Юрек министрин эбäһинеһин толураачыда Ирина Павловна Любимова. Tökününden min sana hillek de. Hille Tökününden barı tattıllıqnılık doktoram. Vastıllah Lena Borisovna bugün bigi kırcık tağını yürülək tügen tattırılıqın bolbataq. Min sana bar bu respublikaga uçutulaymakka yürülək suraq bu kinige taqsıta kini hürəxteniyete bihexe samay kündü kolobur bolar uçutal kini bugün törəbüt güne. Altını otut güne bugün Anna Vasilyevna törəbüt güne. Onun kırcık tağını soltalaq gün kinigete gün sirin kören sürəxteniyete bihigi bu kinigeni tutan oluran ürebit, dolguyabıt, onna holoburon ostobut tinetebit. Kinige isqohana sürdäh bay, onton kinini kıtta birgel ölebit kini kollegalara, jögelere, tabarыстara bu kinige kini tuhunan Anna Vasilyevna ületin tuhunan sürdäğin sırdapıttar. Ona bu bihe eder içakkatı, biheder uçtal bollaqpıt diginen biringi kölüğünü uçutallara no imenna kini tuhunan kepsir sırdatar kinige taqsıbıta bihe hürdäh köme boluğa dihanıdı. Tobasıtan turan kini uçutal metodist, kini uçutalların oğulları taptırın, urogu bererin, söbülürün, tuhunan bugün sürdäh albaqtılları etillektere, onton min sanabar kini ürdük atıgar bu sürdäh albaq oyuntan barmustanlar metodический seminarda ıtıldılara, elin erenger bolbataq, bu kinigetten aqtaqatton gornay, bu kineger uluslar barmustanlar kini oputun köröller, kini nimatın ılınallar ebit, onu oçularga kini atın Anna Vasilyevna atına attanlar taatta kurduk, oçularga sol ismertök bağa bulladı. Onluk ayannan kini xabilem üreneri, uhuyulları, kırcık tanıştallar, mustanlar, ardıgar direktörlerge me seminarı tarabit, onu min sanabar kini ületin kolobura diginen uçutağa kim uçutallar jollaqtar ebit Anna Vasilyevna'tan hürdäh albaga ılbıttar diyen. Oton uçatlar bihe xabı saxalustarıgar, tamin çorapçıvalarım behitmen etebin, saxalustarıgar uçatının ürettiği sürdäğin ustuk bollağa diye saxagotugar, onu uçutağa kemge hem bir oğulların uçalı satan sanarılara, tabatık soruyulara, onunla kini hürdäh albaq oğunu üretten sürdäh uçuverdik, taharılaqtı güllebite kinigağa köster. Onatın beriten tehanadı bir bugün etten elbette etergit bolu bu manna mustubu jannor Anna Vasilyevna kine общественный ületem kine uçutallı hılcan bu saha sirin imena bu deputat bıhıtınan kine sitihitiger bu uçutal aymaq ületin öyöbüllәh bolutugar sürdäh bätin sıratın berbit. Mana min orduk çarbatan tehkin bagarabın bu tesirin oskolatın uçutala manlık ürdük общественный üleni jarıktanan ületin bırakpakka hem bir uçutallabın kurduk uçutallı hılcan manlık общественный ulahan ülagam sılcıbıt ebitken min sınalыбın onottan bari bilagat nuçatın uçutala den künnete tetelet beri verkete oğunu kıtta üle, sitüste de oğunu kıtta üle, oçularga daha küske bararete. Bu oğlumlu hılcan keni bu ulahan
үрдүк трибуналаттан туох эппитетилere турурсулара барта лохха кирите тааттатныры туһугар болбата бу биһи республика бут туһугар бардыгар сүрдээх улахан кылааты киллер биттен сыаналыыбыт онон бу кинигеттен мен санаабар биэха барыбытыгар киһи хас бидди киһи төрөбүт дөйдүтүн таптыыр оны үлетигер беренилээх болутугар сүрдээх үчүгэй ыйынник тиэхтин баарабын онон сөй баатык бе эттигит бу киниге жигинен эдер ушталарга холобур болар сыалыттан кинигени жигинен хас бидди осколага библиотекага таргатыыха баарытты эбит оноттон биһиги Лена Борисовна кытта хөбелэһэн оҥоруохпут тиэханыбын оноттон бу биһи билиҥҥи үлэлиир институттарбытыгар кини үлэтэ химбир таргатылларыгар киниге химбир тиксере боллар диэн. Ота киниге тахсыытыгар, конечно, кини соҕотох кыыһа Лена Борисовнатын сүүрэн көтөн биэттэн бииргөлэлиибит, онон Лена Борисовна иэхэ, конечно, мин лох мактанабын, оноттон бүгүн даана элбэх макталтыл этиллиэҕэ ийэтин үрдүк аатын өрө тутан кериэһин толорон, оны кини сырдык аата үөлэргөм нулбатын диэн сүрдээх үчүгэй киниге таҕыста. Онон дигинен учуталаймакка барытыгар бу этеллер дө сотуллубат диэн онон бу киниге суруян ахты суруйбут жоңго барыгыттыгар, конечно, улахан мактал, оны бу кинигени бары киниге диэн оттон киһи үйэтигер киһи кенниттен киниге хаалар буллага ди, онон өссө түгүл улаханнык мактанарбын биллеребин, оннотон биһиги манны кинигелер өссөрө тахса турдуннар, элбэх учутал, үтүөлээх учутал аата дигинен умнулдубаттыгар багарабын. Мактал, Ирина Павловна. Кепсетиптер, дүймө кепсетиптер көттүхары биһиги үтүктар жагаспыт. Таатта улуғын историятын сылдатар элбэх кинге ааттара Елена Ивановна Сафронова. Елена Ивановна. Елена Ивановна. Елена Ивановна или. Ай хатуу бердилер. Анна Васильевна Белина, СССР Верховный Совет депутаты кандидатынан туран баран. Мені депутаттарды отдақпына мяхет ирен кәділді. Делені вақына петтақ, орыдаққа тірестім. Көмілестақын, әні де көмілеғын. Инен толкуйдан марамын әняға кәділдім. Дей тағадыла қиы бол. Çorapçınan meğanlarının tatlınan hülgâhka ammur yönüyor. Onu bari yaktağıpıt. Onu ben beyabit bir doydulağıpıt. Ki kara boğaları garışmaktan interestağ babam. Bir gitten soyuz Verkhovna Heviyeti deputatı kandidatının turuta diyen ulakan çiğ babam. Onun tabullar günah bollağına bihe apıt solbu da sürdem birer. Allah'ın dedi de kastamakka da kine xayta Allah'ı bolbudum. İnneğinden bu tartsağa pasti bari nehliyekterdi. Çorapçıga etinde meğanalaşka varılar girer. İta Allah'ı bolamın ya hüddet Allah'ım. Ondan amma diyorsun bari yaktağ biti delbehulayan kalamın kayan bası batam atın kıy bası batam. Diyor da bir de mi bitiyor? Na iti istenlik kasadlara. Doktora eti bu kadar bu bebek saha kehita saha uçutala soyuz Verkhovna Heviyeti deputat bolara Bütümmet setihita köyüte bolar diyen ya yeri kötü bir olan kaçsanlar da. İnneğinden çorapçıga varı nehir yaktarga varı sigara. Meğanalaşka varı sigara. Bu saattığa mi varı sigara. Ondan da böyle kalan amma diyen var. Batağım. Adın başı bıta.
İnanın ki sen John'u itağatan, John dihitul bütün espitin tüyen Allah'ın soyuz bir kumne hediyeti deput hakkı kandidatından bir anı vasiyetine birine boğuların bir sanalına yer bitti diyen kurutun ne sanmıyorum. Sonra ne ağlastan anı çorap gittin anam mattan anı çorap kıyaflardan bari baba bulmak süredi. O gün amadan bir hediye bitin daha işte nikahsı bitti de bu nüçadılının çıtala diyen biliyle kırıyla nüçalı tılatırda yarakta cennet bulasın daha üç öldü kızsın derese. Narin ne bilirse. Ama hep kadar turbukun anan yakıya kot diyen ay algı halam derese. Beyte de hani tehiddak tıbbak boğulmadı. Uçu tavki. Bundan ehinen de hani kayıttalı da bu. İneğinen kasmı deheni ağıvantan takıba deheni bu geçse. Bu çırapçı ne hanılas dehiyi tattılar diyenen tompotiya soruyor. Bu vadatçılara kıttığını bıttıra. Onun anı bağlayı bilen hayır bir tok öpüte. Anamından diyeber gelen geylek gelen eğaddelen yeran katan barakta bitir. Aslında deputat hükmünden bir nüçatılını çıtalı olan kılıça dedin nire çeştiğe. İneğinen sakkatal bıppıt diyen beni naha yöre dastını resim. O gün bana tekılgası yodak olan kalakta. Tadıruviyete tırıttınız takpa hılağata. Bir hıdden kıddakka hüldesiyle mutiyarın hıddemel takpa hılağata. Onun vapsayla hamı hep katal durur bu tebipim bir aslında oluyorsan ammalar dağın çorapçılar dağın ne halastan da bu cahil pataklara onun kolasının kas mı hem yetbilir ta on toz mu hem yetbilir ta o saya var ta onduk onun kendine götürüp gahil spopun her cevapın bedinyanı diye aslında bun sapka hedi spotabip pindian bir dehirge belediye ho devire katan bu böyle bir sahabı kehite nüçatılını çıtala diyende yeran katan aykaldan munyaksının ataran barata. İnenen ağavantan takaba diyeni ıllı bıhlağatı. İnenen kendiki bu vaddanan baran kalan diyeber kalan ispitiyana maktanan Moskvat'tan bir bakalı olan belakta bir evet de. Emetim bakalı oldu. Onu Moskva'ya götürdüm. Moskvat'tan aldım yakta bir. Sonra diyen kaslı da tırmak bir de. Siyasiya. Tasarım bir konu hediyetin siyasiya tekrar. Çatımı olan Boğaz'ın Babbatçı şöyle bana yetek. Değişten olur lan kurduk. Etikleri gider. Ete. Yanan tehedis papıttan min aslımıdı. Sakka hedis patabipin diye. Ondan da Moskva'ya hiyesiye vardı. Kadına nihat Moskva'dan bir bakalı. Anam minat belaktarat Allah'ın bir edder. Bakalı bu. Ondan bir ngângı bitti.
Yan körütüge attılar. Evet daha. İyi takıl gaz olan halda. Evet, Elena Ivanovna. Sovyet'nin masasının altı. Yol diyorlar. Hatta altı. Havaya demin hatta kaldı badakina. Tom olsaydı Sovyet'in turuğun altı abi. Evet, Elena Ivanovna. Çünkü divanı Aha. da Sep. da takına nehirliğini kuluttunun toburu kararlıları da kıvati babalar. Dakika turbak kehilin diyen uçal intenen uçata bunu tutulabilen diyen naha kaydılar etse. Onun Allah'a ta'uhantan takkadı doğan çabırıhan bu kızlar. Sep, Elena Ivanovna. Çünkü Ola, ha. Evet. Savcı sana kinige tuhunan sanatın illüstreger körgehedin. Bağlıda sotsialny politika Sovyet'in Izabella Alexandrovna Sipsov'da. Izabella Alexandrovna. Aha, ütü gününen бүгүнгү бихирем кыттыылаахтара. Чакчы тон Анна Васильевна бара бите боллар бүгүн агуон саха. Оноттон ытык киһи кайдахтааны аата маннык даталарга таныктаах диен биһиги таатта улуһун жону сергете ити исторической памятке тоттон били этеллерин курдук күстэх аспыты кахан домнобат жонорбутун нар ахтар саныр улус болар быгытынан бу түгени бигимие көтүппеппит. Оны тон мен бастатан туран колбура бу Анна Васильевна чакчы учутал методист депутат болута ити уопсайнан бу ону аспыт кемнерге олорон аспыт жоннор тустарынан кинигелери аактакка кинилер кайдак йитиллибиттере канны эйгега йитиллибиттере денде били нар учуталым киирен ол эйге кайдак атай кайдак киһи маннык буолан такары диэни хүдээн нар интериерген аагар кэчиттээхпин. Ол онно колубура бу эттон барыта колубура биһиги бааспыт көлүөнө жоммут нар этебит көмүс көлүөнө жоно диэн ол курдук бу көмүс көлүөнө учууталлара биһиха ол онтон Анна Васильевна бидестере болар. Ол кинилер бу көмүс көлүөнөттон болуулара кыһалкалаах олохтон оннук таксан келеллер кыһалкалаах олох кинилери толкуйдурга кыһалкалаах олох кинилери үлелиирге кыһалкалаах олох маннык олох бериммекке баран иһерге үөретен ол үле хамнас бу тиимет түгэммет болуу ол барыта киһини камсатан маннык оттон түмүкке көмүс көлүөнө диэн ааттанналар. Ол аты боланыттон бу билиңи колобрамия үөрэх системетигер дуу бу киһи болуу системетигер дуу ылан көрдөккө ити этеллерин курдук бүгүн даганы биһиэхэ ити кыһалкалаах үөрэҕи бар гыннахпытына биһиги ол оҕолорбут ол дьоммут кэнники мие багар көмүс көлүөнэ дьоннора диэн ааттаныахтарын сөптен билигин оттон бу Николай Никентьевич Бугаевтаах бу Саха Республикатын үөрэҕриитин салайа жаржон инне диэн этеллер. Оноттон бу Анна Васильевна олого эми бир оробно ол туохута. Туохута болар. Анна туран боллагана оттон мен бу кини ол колбура киник ологор кетчик кемигер метод кабинет себидисейнен үлеләбит кемин колбура кылгастыгыте ахтанахыкпын багарабын Анна Васильевна Винокурова Анастасия Васильевна Винокурова бүгүн манна те сатан килбеппин онон баһалыста каяндаганы этер дебиде. Ону болланнаттан бу Анна Васильевна Анастасия Васильевна мен колбура ровно утусу бу татта улугун методической үөрэх управление тегер
bir итинник оробны бәйбитин салкан метод кабинет себидисейнердеринен үлеләбит эбиппит. Кини тыынча ким Анастасия Васильевна мининни бер 15 жыл үлеләбит эте. Онтон Анна Васильевна боллағына ке Ирина Павловна эппетин курдук олох били барар келе олох үйрағаттан қахантағаны кені арақсывакка общественный үлені толор бутун дехин төттөрү үйрағасын бір әргіллен кәлен өссө күшкө үлелән испите. Дебитин курдук оробуна метод колбахукка мен методический кабинетке әмие үстте кәлен бу хебедисейдәбит эбит. Ити Анастасия Васильевна дигер. Онтон де Анастасия Васильевна кенниттен мен қалбыты меннен хүрдәг улаккан эппетнестәг улага олоро үлелән улбытым, 3 жыл үлеләбитим. Онно оттон хамай мен онно тугум билетәбитим диен үлен наха үчүгейдик барытта комоллан системеленен олох ыскапка бүтүннү папкалынан турарыттан олох сөгөретим. Иннегенен оттон үлелирге хүрдәг улаккан тирехтәг этибит. Барытын көрөн ол кинилер тугу гыммыттырын ону салгыр, онна халгы хаңаны киллерер үлелер барбыттара. Оннотон бу кемге биги самай үлеләбип бититтен актарым ден педагогическая энциклопедия оңголлубута республика өрдүнен онно оробуна бу Анна Васильевна үйреппит оголоруттан Доригоровна Неустроева бу педагогическая энциклопедияны ылсан наха чугайдик беги таттолухун жонун сергетин энциклопедияга киллеринен ылсыбыта. Онтон бу Доригоровна Неустроева чакчыта биһиги кинилер бу Анна Васильевна лах үйрәтен Анатолий Бравиннын, Люба Захаровалын, Москванан бараларын кәреллерин биге үйрәмет жон быгытнан наха чойды көйдүбүт, она наха жас чакчы ымсыран кинилер келен onu кепсәбиттер ажас билин да каракпар көстөр. Лев Толстой туһунан кайда курдук кепсиллере, ажас ол Ясна Поляна каннан кама хаҗыбыттарын кепсиллере. Наха жас онтон чакчы үчүгей өйдөбүллер баалар уонна боллагана чакчы бии оголор бут нучалы наха чөйдик саңраллар эте. Кихи ымсырар гына үчүгейдик нучалы саңраллар эте. Энненен бу ол педагогическая энциклопедияда таксытыр Доригоровна ылсыспыта мәләгә болбатагата ол онтугатын салкан кини тыла өһө ажас чакчы наха үчүгей бай эте нучалы уонна эме бай эте. Онтон тети хитигиддик колубра кини эти метод кабинетке үлетиттен ылан көрдөх битне уонна боллагына тон киниге сылым ылан көрдөккө чакчы наха чөйдөң болдубут. Бороста кихи канандаганы кайдактаганы били туохтаганы эби угардаганы туга хуак олох толору Ксения Нисовна бу кыгынан Тояра Александровналын уонна бастакы оскола Анна Васильевна коллектива манна ылсаннар чакчы бастакы күнтен эппетнестәхтик бараларын кытта бу жону кытта кепсеттен нахал багыти комуян аны маны барытын сахылым диетекка били жаагынан келбит материалы бүтүннүтүн жетөлөгөр ону сахыланын орбуттара кихи бу киньени көрдөгөнө саныр барыта оннугар барыта местетигер толкуйдан ыллан кийбите наха үчүгей уонна мехаймахаш эппитин курдук чакчы бу белигин үйрек управление тигер методистерин методический үленен жарыктаначылар уюнник кинигелере болун болар уонна ону чакчы бихеттен туханыакпыт диен этебит. Онон үтүө киһи аата кахандагыны умнуллу суга үлете камнаха салганы макта. Онно макта Изабелла Александровна киниге истутула оңоллута бейте тусты ирдебиллер. Кинигени билимлерин көрдөһөгүн кин библиотека главная библиографта методиктин истини ганна Изабелла. Өтө күнүнөн бүгүн күйар ситимин нөңө бары ытылар терәһин бары кытылактаргар бастатан туран комуян оратчору акты бербиттери Анна Васильевна Чугас жонун саңа киниге таксыбытынан гадделян тураммын киниге
туһунан билһинербин кинигени кыргасы билһинерьям. Киниге Анна Васильевна Белина ден аттынан сака серин кен туттар жона ден серияга кирен Дани Алмаз бишатир теректага хүддә хатыстывалактык белемненен кавын гына бәсәттенен тахсыбыт. Маны кинигени хамыян оңордулар тепиттен курдук бирдилахтара Ксения Исемна Хатовыкова, Туяра Александровна Хатовыкова, Кристина Ефимовна Сивцева, онна Туласынова, онна кини кыха Лена Борисовна Тен. Манна өтө көл баста күнүмерде оскотын пет коллектива улахан үлени көрсөм, бу үрдү качтыла киниге болан талыста. Киниге байыс кохоннох, манна Анна Васильевна үгүс өрөттөөх үлете саа-саагынан сатыбылаактык жарыстанан кирбит. Манна Анна Васильевна туһунан актыбырere болбакка кини арасыларга курuyбут статьялара, оннотон хурьян кабарбыт материаллара барда үчү байтык кирбите бу кинияни ордук сыналах оңорор. Киниге бес сүрүн бастан турар. Онна улус татууга муниципальный территория баһыга Михаил Михайлович Сорап Киритованан ахаллар. Киниге барда бес бастан турар. Манна бастакы баха кини жохун аймак ужора үтүе өтө жон ычата ден төрдүгер ухугар анаммыт. Манна архив документтара чугас жонун туһунан бетин суруюлара, кагыт статьялара, онна сери тованыгар хура хохүкүт атынан аймактарын төрчүтө кирбиттер. Экиз баха үйрәмит эгем авагым учуталлара ден ата терим кудду үйрәмит осколаргар университетигар биргелелебит учуталларгар анаммыт. Манна Анна Васильевна сакалы хомой багайты кохан сурьеребит. Онна бу келер баска бирге үйрәмиттер берден чө байы хохана кирбит. Үче байы хохана кирбит. Онна таричеттака бу кинига барта Анна Васильевна үс хохана бар. Манна бар үйрәмит оны ләбит Чөркә Косковата хаңа таш жага киреригер оны үйрән көтөн туран руйдан кохана бар. Оны таханан кинигени бу төрәбит дойдутугар таттатын исүрәттен иен туран таптабын биллерен таттабын таптыбын ден кохана не бу кинигени тимиттүр. Үһүс умай хырдык сырда үлеттен ден үһүс баска үлеләбит осколарын, үйрә горьоннага салатын бирдиләхтерин, үйрәппит оғларын актывара, суруюлара, кини учутау методист быгытынан үлетін көрдірілдер. Манна кини тата гимназиятын төртеспек кихи быгытынан бу гимназия кайдактар элебит историятын сихири хурибута бар. Анна Васильевна учутал методист быгытынан Анна Васильевнаны хырдатар журналисттар арасыларга хурибут статьялара, интервьюлара, биределяхтерин, вернәчләрен актылара. Онна кини оттон улахан учутал бар, Хоюска, онна республика билибит опытта әмия буманна ити баска хырдатал бар. Джон Сергей Тален, тестяхтык тор бут, народ депутаты ден төтүс баха. Бу кинига улахан местина бар, обыта да сердә, тоди така Анна Васильевна тепиттерин курдук Орион Хаветигер, эки төбөл депутатынан табылган, онна акын толсы баха бастакы альтернативный дойдуга ютубут демократический выбордарга кыттан, выбордачы бар, народ Италиянован депутат быгытынан сүрдәк, бу атын тестяхтык тобарын улахан элбәк өрттәк үләне үппүтә. Манна кини выборыннагы программатыттан көрсүһүләртен хагабан депутат быгытынан бу тоголени үппүтә барта кенник сүбатык сырдаталар. Онна манна кини депутаты Жен республика, онна тин бесәккә мия депутат быгытынан бербит интервьюлара
быбардачы бар макталбара агарделере баа бар оны кытта бисияк түнөп кинигени түмүктүр уну баппыт мактанабыт сүгүрөбүттен баска кени чугас жанон кыыхын сеннерин аймактарын догутторун бирделяхтерин үернәчлен оны депутаты кемигер биге атыспыт Джон Ахтывара Анна Васильевнаны ине эбе учутау депутат бирделяк коллега оннатын методист оннатын билен турар киһи быһытынан арыяллар манна килбит актылар Комьян орачылар сүрдәк эпетинестәхтек ыксабакка сүрәхтерин сылаһын берен туаран үлеләбиттере бу кинияне ахтакка олак чакчы көстөр тута харакка барагалар каз бидди бас онда хеттәк эпигравнан каз бидди актылар барта хатс онда хепти бер хатскаларнан онна бу эңнәк кладыштен актыбыт эңнәк сыгырылар китбиттер бу барта кинигене ситерен которан берер. Маннык үтө жон туһунан киниге таксара сен билин метахнарды бар, оснадалар. Киниге бихакин библиотека оның симпляр тутаны орабыт. Оны хүддах мактабы кытта. Нехелектик библиотекаларга реме үйрө көтө таргатыякпыт. Таксыт экземпляра сүзбе эребит. Оны эти питтерин курдук Анна Васильевна таатта чуу кеһитере болбата республика ага билер кеһи болбагади. Онан бу хататар улустар кинериет ергина эби бешәттенен тарганы эбите болбар ден багасына вакыт. Кинеге не агатсыр дан сеңәрен аяктыра бирделәктәре үрәп тоголора чугыз дына. Оннан үтө киһатым нубат. Бу кинеге келер үтсаттарга, бәтин сеннергер, кос сеннергер, онна эдер учуталарга кобур болоден. Бу кинеге не билһиннәр бин түмүктүбүн. Оконтога тиһин багыбар. Кентрин көрөргөр алампа атынан бастыгын эвердәк коллектива күскөлелесте. Тыл берелер аскола директергер Анна Васильевна Масоркинова. Анна Васильевна. Үтө күнүнен кере дойду, кере жоннох. Бүгүн Анна Васильевна Белина төрөбүт күнүгер, кини туһунан киниге күн сирин көрөн, бихирем күнүнен бука баргытын итидик истемник эгерделибин. Онна комуян оңорбот кинигене тахаттарбыт кыыгар Лена Борисовнага коллектив атыттан макталбытын тердебит. Учутал ден модун күс, ологу аятчы, онна камсатачы болар. Халаятчы болу, олу сустук, кехиттен үгүс билини, каз бидди кихеке ураты болгомтону, ологу кытта теңге кардылыры, инникини өтө сылыктахыны кытанах ирдебили ирдир иде болар. Бу устукулелерге Анна Васильевна ологун бүтүннү анабыта. Алампаатынан ыты көл бастыкын өмердәк орто сколата быйыл сүзсүнбе сыллах үбүлүүн белетир. Оскола историятыгар Анна Васильевна жоғын местени ылар. Учутал метод холбугу калаятчыта, завуч бұғытынан үтө кестері лоқтабыта күн бүгінге дери салханан баран хер. Оннаттан Анна Васильевна депутатты олорон үгіс әлбәқ турурсуны үтәрәті, ол турурсулардан бидестере, әлбәқ сыратын сылбатын бербет турурсута бұ бейге сколабыт тұтылбыта болар. Онан Анна Васильевна көмөтінен бейге көн бүгінге дері үс әтәстәқ тас бендемен жаға үләли қамсы ая тута олырабыт. Онуттан бу киниге материалы белемленеригер биге школа педагогическая коллектива де этилибитин курдук сүз бырыгын бары кыттыхаммыт бәбиттен сағалан қаз бидди учталга тие физкультура учталлары катарыманна кыттыспыттара бести ыстатыен үллестен бәшәттен күз көмө болбуктуттан онна бу кинигега қаз бидди коллектив члене илитин сылаха
импетиттен оттон бары наха үөптүбүт, онна астынныбыт. Педсоветка бу кинигени көрдөрбүтүн, библиотекага келбите, негынан учталлар бу кинигени аган, билсен, олох астынан дохуян бу презентацияга мекыттыгат олороллор. Бұл әнне бігі осколабыт бетерән учталла Ксения Нисмовна Хатылыкова, он учталлар быт Туяра Александровна Хатылыкова, онна Христина Фимовна Тулахнова көріннәбіттері онын кинлерге дерен мақталбытын тердебіт. Анна Васильевналын ан бастығы көрсігім 2-11 сыллаққа оскола өбілейгерді, манна бетерәнлері кытта көрсігі кәйнеттен Анна Васильевна меген қаларан, оскола өлетін қамнағын, оғылар сетихилерін, экзамен орта бағылын, методическе өлі қайдақ бара турарын тула арас бұппыростары берен кепсет бекпет, ол кәнне жа илибін тұтанығаддылар, тургутугу әтеңе аспыткынан ден олақ жамантанла бісеқ біткен илип туған арқсылыппыт, ол кәнне тұтан хотору түліпөнінен бісер әтебет оскола солынларын істел орбыта, оскола сетихиленнағына наға өрер әтті, онаттан тәді дорогуеті мөлтәтер ұйтар мероприятиялар бұтығар кәлер әтті, кәлі сатыр әтті, оны ылжыттан барара. Курук сүбели амалы сылджара, онаттан ұрыққытын ақтан санан, наға астынан жабы ақтылғамын тахардым ден әлі тұтуған онуптарға харбыт. Анна Васильевнаға ұсты кырхан ден соғ әті, кыра чәтчік үләген соғ әті, қанлық бағарыр үләға үтө собастақтық, енекені бұланнан кәскілләқтік үләлер қачысты балаға. Қанны тағырыттар, құрудың үті көл басты көнемердәқ орта сколатын аттыда сылджара. Беге сколабыт нұтчатылын ұчталларын метод қолбығыға Анна Васильевна атыгаранан бұл күннерге 2 республиканскай дистанционный тәрәхін үттілар, ол күрдік 9-11 кластарға нұтчатылығар олимпиада, онна ұчталлар ортыларығар литература уроктарығар конкурс тәрен үттілар. Опсая литература уроктарығар конкурска 16 ұчтал кыттан Анна Васильевна чағылқай олығын Акине активная позициятын қолыбыр ғостан гражданскай итеге анаммыт уроктарын білгеннерділер. Онтан олимпиадаға опсая 15 улустан. Ол әбетер абыйттан, амматтан, болунттан, верқаянскайттан, горнайттан, кәбәйттан, мәғаңыластан, намптан, аллара қалыматтан, юрбаттан, өлөнттен, сунтарттан, усалдантан, усуянаттан, тататтан, онна жакускай кораттан барыта сүйс 9-16 веренәтчі кытынна. Онан бұ географиятан наға кеңіттен олығын өрдібет, онна бары кыттатчыларға, осколалар коллективтарығар өйәбіттерін, кыттыбыттарын ен мақталбытын әтәбет. Үті саналақ, кен көрістәқ, мындыр өйдәқ, кере бухалақ, кере кихи, олорон аспыт олығы, норотун туғығар анабыт, үрдік тахарылақ үлеті. Джон Серге өйгер санатығар, үлеләбіт осколатын историятығар, үйеттен үйелерге омнулыбат сұлыс болан, ыңыра, ұғуя тұрдын. Мақтал. Анабыт Васильевна, кинигени таңан оңорор, олус устук, элдак сыраны, талкыйы, иддүлі, бұ киниге қайдақ оңохоллан тақтыбытын, тұғынан кепсирин, кердегін әті Ксения Анисмовна Хатылыковаттан. Ксения Анисмовна Светлана Романовна Сапсева. Ксения Анисмовна. О күнелі бүгінгі тәрәхін бары кіттілақтарын Анна Васильевна түрәбітіға онсылынан оны тәңе бұл кенехан Аллах кенеге сұрақтан етінен естемнеге ғардалейбін. Онна бұл кенеге оңғытуғар үлелеспет бәйім родной осколабын, администрациятын сағалағын қаспейді үшірілігір тие, онна бұл улақан үләне ағалабыт, салайбыт, Христина Фимовна Туласыноваға, Кыспар Туяра Александровна улақан мақталлақ. Онна білден тұрар бұл үләне бартын материалын тексерегеттен, онна бұл Дания Алмаз компанияға, бәшәттенер тұлы салайбыт Лена Борисовнаға улақан мақталлақпын. Мен бүгін бері тоғылан етекпін бағарауын. Ол көрдік бұл
кинеге олық сүрін материалы Анна Васильевна бәйтін бұ төрдін, төрүчүдөн ырдылара, чимчийлere, ақтылара, статьялара, өлетін опытын түмүлere, бәйті чөкөппіт материалы, кирде олайын боллағына бұ Анна Васильевна бәйтін аптыр бұғытынан ылынықпытын нададен әтекпен бағарабын. Қас бірді кинеге бәйті ұратылақ, бәйті ұраты тыынақ болар. Онтон бу Анна Васильевна туһунан кинеге билден турар. Эстин үһүрэ хараздыялар баалар. Ол гынан баран. Бу Анна баларына кинегете бэйтин курдук. Наха жылабый конкретный болан тагыста. Онна кайтагар бу үгүс материалы оннук хабанна болан документальный хомурунюк курдук ден мен бэйм сыналыбын. Онтон бу хамай улахан раздел бу Анна Васильевна маңнайгы демократической альтернативный выбордарга бу кайта курдук итагатилактик 5 кандидаты кеммегер калларан 11 тыгынча кереңе колаһынан кыян онна ол депутатский вәһнегер кайта курдук чагыл кайты гүлләрден арыяр олық туспа летопись быгытынан сыналан материалы бардын килдер хататыбыт. Бу кинеге идеяте сүрен идеяте онна күлүстыла мәнәк бар үледи кылгастыл. Ол гына баран бу нахаллахан кен Анна Васильевна олоғын сүрін тыына. Бу ожур үлехет Анна Васильевна бу сыһаннан эттаққа үледен тыл арас дағаһын аттырынан өңненер. Ол күрдік бастығынан күрәннәқ, жүккөрдәқ, жанырдақ үле. Кені салайпыт коллективтарын бартын үлетін барыларын үленін көрді біті үленін ұмаппыта дейін көн алық бұтын сөп. Еккенен болағына бұ берінейләқ үле. Бұ қыра ұлақан дебәкке, олаға ұлыста дағаны, тегеғар тиерді, ола берінейләқті үліләбіт кейі болар. Өсігінен болағына, айымнелақ, тағарылақ, өтеуді мүктердәқ, онына сайдыны кәскелі түсті үледі. Ылын көрі қайын кені бұ олық урсубут алампаатынан осколадын, төріттәспет татты гимназиятын, бұ күн бүгінге дылын ағалықан сидейлердәқ, алампаатынан оскола сөз түрбетін көрсәрі өттер, лицей ұчталары болағына, бүтін Россияға, Москваға, Сақа сәрінчейін көміскі ұчталар олимпиадалары бар арысыл жалар. Онтан дачаны алан көрдіққа, бұ кені түріттәспеті. Онтан күн бүгін бұ дача сөз түрбе кәріңе ұллақ, ұлақын төлбе болан тұрар. Оны білден тұрар сайдар кәскелләқ. Онда түрдігінен бола бұ кен далағынна, үрдік тағынна үлі. Бұ дағағын болана арылар, конечно, Анна Васильевна народный депутат бұғытынан үлетігер. Онна бәсігінен қолабыр болар үлі. Әтен хачуdik әтен хардылар қолабыры бұ ұшталларға, сақатылын ұшталығыз осын тыл өректәқтірге. Бұ фөгуыз саңа ердебілдерігер алтығынаран, саңалы тыыннан, олып бұл ұчетылын методикатығар, оғыны етеген, олық семинар ұйтарға, менеме болық белетенен оларауынан қолабыра. Онтан тәрілті халайчты болуын, народ депутаты болуын, бұ кабинет ысқабын полкатығар болбақ кәрі. Бұ остолғы сытан өйіннік сөбехет болар кенегеден. Бұ чақчы дағаны қолыбыр болар олық дейін. Онын бұ кенеге хағылынықтан бүті өттілі, әтерге ұлы, үрілер үлі. Просто бұ жон народ тұғығар наға чүгейдік дұғатын берен үліләбіт кеге олығар үлі. Онна өсет яқын бағырамын бұл Анна Васильевна үләті сетігіләк боларығар кене әхәтеттен берілі бет. Олық тұтылуға соқ, санатын олық толуға кәтер қытанақ майдыда. Онна өсі өксәкіләқ тиеттіққа сақаталығын күтті самдайдығар, нөтче тұрудың нүргінің күтті тұрулағар, өркен өйі дүрін білейді олық түхі күз болуды. Анна Васильевна тоқтағар дағыны кырчыгы, көңілі, бәйе тұспа көбіләқ болары, өрі онна история чақчыда барыда кырчықтақ боларын ертейрі. Онна мен кыратык бұл білеген кені материалығар олығыран, бір исторический чақчыны, кені алтығар да қатланар да түгенін соға мақтая білбеппін кыратык дедекпін бары. Біләлбі күрдік, 1937 жыллаққа Платон Алексеевич Алюнскай, Ан бастығынан Босыс Рызберконы Советігер депутаты кандидат тұрылы өтінгенне,
bu sağırın ödünen unahalıkan küstah agitatsiya barbıta. Onna bollağına bu rovna boğutup çattı hılaqsın yedigar jebegenetten dayanmadıgar. Sürbe bir sürbeki hasta olan ki oluk sürak beles ki vattaq tülünnak ki Vasily Nesterovich Belin bu Platon Alexeyev'ı agitatsiyalı kirbi. Jonu tümpü törü kürdübüt bu buvar nahat körennaktek şuay baydı barbıt. Ondan etikendikten bir han 2 yıl bolan baran bu Vasily Nesterovich Belin beytin kıha Anna Vasilyevna Belina anı narod deputatından talalıdan emi bu kurduk çal kaydık ülelebite bu kinigaga oluk naha çödik arıl kaydık ahtılarga dağını dokumonlarga dağını barda arıllar. Ondan da bugün bu dağıtan etiyakın bağırağın üssü Platon Alexeyevich ötemine konnoqta ahtılılsan deputat bıgıtının üleliğin repressiya kine sertiveti bol buta bari bilebi. Anna Vasilyevna 3 yıl keringer ülelebite deputatından össü konnoqta ahtı üleliğin bu kene Могучий союз дир туга улуу союзга үреллибите кенүлөтүн токтопута. Жети ханалар этен тураммын мен бем баганам бар бир bu Anna Vasilyevnаны üyetiter сылтан. Кене атынан гуманитарный үрәктәһиңе республиканский премия олоқтонылар. Bu кабары үлеләр бит каяндаганы нада дигәнем. Жа болгонтагы тиһен мактанабын. Evet, muhtar. Önemli zaman. Соға елбет. Öyle. Epikten kurduk Anna Vasilyevna evde kolay kaldı da. Yine ağata belin bahla Nesterovich seriga baran sırağa hukukta. Ondan iyete Anna ağsastağa sok oldu. Anna Vasilyevna türdün uğun tohunan sırdatarın tördehizin eciyitten Svetlana Romanovna Slipsova'da. Svetlana Romanovna da. Barbına. Men bu Slipsova Svetlana Romanovna diyen Anna Vasilyevna tayın. Olata iyetin kıtta bir getirabit ki lohan kıha bolabın. Bu kinige taksıbıtıgar barı kinige ülelebet, barı ahtı berbet. Onna şolan bu kıhıgar lenağa istin maktalbın bildirebin. Bu naha şügey iskohannak ükse üle tohunan, törütlerin tohunan kinigeni naha şöydik tağın taharbıttarıgar behige aymak tayın jekergerin atıttan iki istin maktalbıdın diyerdevit. Behige ettim kurduk Anna Vasilyevna mamata onu min ağam bir getirebitter. O ikkiye hara halbıttar. Onna ol İnyelere erde ölen ağalara kırcağız bolan iki oğuzun ikkenlerin ikkengi ılga ittere berbit. Ondan kendikece Anna Vasilyevna inyete ol belin Vasily kergen tahsan iti bir kız oğlanın baran heriga baran surağa okup bite. Ondan bihe ağabut bolana bu kıyıga çorapçı kığın kergen alan tüyet oğlaq. Ondan bu ecibit bolana bihe hakora haccan min korabuttan kinini nar ekrete haccaçıvın kinerge bu ebele hatiger olur dağına manna balağan olurlar ete anna kelemin jarbaya diyen bu beste du altalaq du küleydi den kellaq bina nar jağabı bıraksan kelle diyen hayan dağına ahatan baran dallara. Ondan ehete bolana hotoru bihe kelen jarbayara hıjjara. Ol kenitten ol ebete huq bol butun kenne eci tayigar biheqa hıstan hıjjıbıta. Ustiyenni hıjan kanikulugar nar biheqa kelerete hayan ol biheqa butun kıtta nirey kören tugumete ülene bararıgar katçıla haqtı üreti. Ondan ol bihe ağabıt tuğunan eter bollaqqa kini
Тоқтаны ажахай шөйдік сазарына харете балтыгар бу мен bir бар суа қаныру балтым дирете. Онна бәбәлері наха бастахаллара, туаққа халқалақтарын барытын үллестеллere, бәбәлергер көмелехер етілер. Мен ағам болағаны сүйхи ететігер әлбәқ сыратын bir бит саңаны келлер бит үлені өретіп бұд. Орайон республика хағаттар хелдерден түспетақ үлехеткеге кені ол арахынай оппуттарын арахынай хаңаны келлеретін туғынан бұрыс бұрала қате. Онтан әжей болағына Толаяқта болар университеті шөйдік бітерен ол әжегенінен, чөркеғінен, өтік көлінен ажас наватар учутал үлехет кехеті. Кені туақтан дағаны ажас иннен толын тұрбат. Олымыт соргун қаян дағаны дегар теддер бек көрді әқіті. Мен ағам болағына оның әте әжейім аны бағылайына наха әлбәқ саңата хо, қайда қаре Туоре натол куйду хыжыр куддук майгалахтары. Эжир хыжжан эрен, мени да хыжжан эрен. Бере этиним маннык гынары биппин диет тағаны кумағатын үрдет түспетінен тугаре хорик бутунан. Хаян дағаны оппыската болын, туга болыннар үлелері хыжжар кехет. Эжибит барақсан просто кемеха да берілібет аджахай күстехан ала. Онны бу үйренәтчілері Aha çingbilini olan olaqqa tiraqtaq üçüge ülehet jan bolallargar küünün dağını günühün dağını aqsıvaqqa turan üle bağını ülelen. Bu СССР народной депутатыга тие үміте. Народной депутатка кандидат бол буту менек битим. Тезиен здоровьен емелтақ пайы онна. Хайдақ ол агитацияны еңгітан хайдақ оннық хыджан үлелерген ан дебитим. Onu hepte ottan canlar itayan kandidatının turbuttарын kayan dağını olanamın hıccar bolam diyen o deputat bol buda. Ondan can ol behigine barıbıtın bu ecidağı etimin ağamaqtağı ülehet üzordar diyen nar eteller ebit onu ol etilerin bu eci bu tayinan ikiyen begergep bittere diyemin etevin. Ondan eci kayan dağını barıbıtın bihiga aymaqtары nar tümer, nar araŋaççılır, hamay sürün kehibit ete. Kine kaydaqta balahınyağa kayan dağını sübe ama bolan barıbıtıgar terek bolar ete. Onu eten turamın bu min etenlik ölehet eci dağpinen Onu etinlik ülehet ağlaqpınan, onu behige aymaq keniler üzordara bolar butnan ken tuttabıt. Onu estetegül bu kenigeni naha şeydik taŋan oŋottar but, bari joŋa istin maqtal butun terdebit, bari dorovay bolun, jallaq bolun. Tinen etin bitti. Светлана Романовна мақтанады. Салғы тылы Анна Васильевна Баратовар, Иван Иванович Барбасыковка берет. Иван Иванович. Ихиллер. Baraguteren katulaqtaran baragutun gittik bu tuğunan kunun adalivin unutun bu kiniga taharatlaga tahan but onun senyen ismolaga muhan maktabı dedi. Ondan beni jim tuğuna kapşir bolaqna ondan behige kini ağatın ötütten. Bu ata bilinler bu Maria Stepanovna bara bilagay ana Vasilievin ağata Dağına usulüne tahre yette hette meni hem Maria Stepanovna ağata hette burada bir götür abi dedi. Bulaları bitti. Meni yemine. Muhtemelen ciber asıl klaska, doktor, sonuz klaska olurumun asılını bitir. Tecrübeye foto kıstatımda diyen kıstatım diye olumlu varamadan da asıl klaska bitir onunla. Ciberin yanımın yitildi bit ol kurduk bu. Buna diyeyim otan ki kas bitti kene onu terga bilemlenlerin hamı diye oldu. Onun hatta fotoğrafını söylenenlerin hatta canı kadar kasetlerin
Onu senem ulu fatat deytön. Tontun uluttan barıttan ben tühen olan bunlara yönetim bala. Bugünitten ben bulana gördüğün iki hıb oldu bu tartılığı var televizyonine birilerin oğluktan var kıttıvıt kehi oladı. Bir bastıkından bu tartılığı televizyonine oğluktan var. Yine ton onu kendi kitap bilegen dertlerimde internet bulan turar. Ona cidden tuğla diyeyim ki ne has bir diş tuvar has olsun yola tıgar takasat yeter. Yolurun ondan ton şöyle Hollywood'dan gibi yöreler bağlar. O kutu beni köye kariyat adını televizyonda jangan turun menjadi penamun bu tatul jangan wahid ketiga televizyon ottan alardı. Ona hamakin tutarım diyen bağır bir jibinan. Ulahana jibinan Maria Stepanovna ana Vasilyevna men трудовая слава Якутии деньги 100 тонна жөн биге тасу. Ол күдө мен Саха Республикатын стуяһын дөлөөлөтө Россия почоттары диха Саха почоттары диха оннотон лёты күнүн метел кайна тидикте оннотон ту автохатта. Сөтөгүл мен бу кинеге тахарачылыгга бу дийим туһунан күдөбүлү жөнөтгө агырыгар көрөрүгөр үйрөнөрүгөр бу жонуңа житигистинник мактанабын onu mena dedik kudastık. Evet, Иван Иванович Мактанабыр. Анна Васильевна, тенче толсу үстүрден бесыллахы өтүккөл ортосколотер чылырдан өлүгөй класстен бары бит онны кирбит. Салгы тыраха чыркя осколордар үйренди. Оскола сылларын туһунан тыл этергер көрдөһүгүн осколага бирге үйренмек түйеләннәгыттан Матриона Сафроновна Сабакиновна. Матриона Сафроновна Сабакиновна. Barba. İlle de. İlle. Behi anagım kini otak költen kelbetiger erde kelbete onyan namıt kayı nolvoy klahıgar gara oskolatıga bilgi verim üpet pasta koşa bıdanı Konstantinovna Erçikovete onunla kini kelbete de sırası üçüve batı görenler kız beha bildi bete açılırgı behi ikili klas birge olarak malı komplektne bola. Onun kini hırda sırası kellegeler ağan kayan burasta barıklar sırası bilingine etteha komiye bola düşbete. Ondan ikken okurdu behege nolovay klastan on klaha biteriyak bete dra abıda klas karağız takpatne ikken bir klaska yörenen 10 klaha biterbik bete. Ondan kini meha bir bak katstatigar bilete kayan dayan emeğe yörene kir hem bihi kayıttan ikiye bitti. Olatı bihi kolubur bılırgı oğulları bakta halallar inden kini bihige noluvay klaska yörenmetler bir de daraksı bakka yörenen ikiye yandır onu klaha biterbik. Oleyin o bihi kayıttan ikiye bitten kini attavdı. Ondan min yörekha kirerim diyen kelbetiger onu bitirem maran min oskola производства bu usteninden kolgoskoli taksıbıtım. Kini olanın ol birema kiren ucu yören hecer 100 kurs. Ete onna bolan просто киреңнен үйрен ден бивола булырга олар онны коракка кирен ханна түһәрдә сиббис соғын даганы мен подготовка бар бутым онны подготовка кирерген меха кир ден жа аят бете опсай голор ондон тукатерин ронун хатаммата болуя дейпит эже каянаганы олар окпу диккен ден жеккен бир одностайны ороңо туян икки ый курдум мен кине халар бутым подготовка үйрене Ondan beyabit tospa kosulamı kaspepetiyor kendisi ıtım argın buton. Yani bilin egzamenleri sağlam yaktır onun men barabın demin ayas kişbinin kerete barantıra. Biye okurduk kinem bir dotton. Kahan bu araksı yakpıtıgar deri emmin dehen birge heyde bapıt. Birge toğ barbıtın baratın birge şöyle her ama harati bir kuruk nar min koraka ki defa nar kinyaka heccan. Betim Xomma taqpına kıhırarete. Ondan nece ona min yörek qolubu yörek taqib olup bar kinim yaqa ulqan ütüyle yaxtın qolubu dibim ben onu at ulqan ütüye bolan den kinim yiyim butum müngüttäçi. Ondan bolana min toqtopun baxara öteti barta huri butum.
olgunan baran bollağına kini hamay ki tuğa bir ulakan üçüve kaçıstıvatınanlar ki yaka kömülühe hatır. Kimde bollun ayas kayanan kimire tora kalak bollağına oğur dağıttan diye kudu eder dağıttan narkı bile hatır. Ol miyince kulubur kayanı yüren diyen turan keller dağıdı. Onun min korak aymakta dağıttan dağıdı onunla jaycan miyin kulubur çağruhap öndüre den oğanyor. Mikhail Andreevich tağı bayına haber men apıtta hurukta huruyangın debin ayak demirama min ol hamharılga barım da var batam Mikhail Andreevich tağı. Okudu aymakta dağırar bir bihe kuttanın barbadacı onda ol demek ki niye konon o kinni kıtta heccan dönne. Hani kire bak orada hanne köreli ki bitim. Onunla kire biter bollağına ba kefsata aptobuğunun için aptobazalga yöken beslemiş segela kayda dik varım bir beppe. Onu bollağına min kıtar gıstahan barbata kalistrat Vladimir Artem'di Bremen bir köylerine hecebe dolbut. Menena kalistrat demin al kullar eppen yüpün soğrappın devi kurdu sügen demeyin o to kasar gele kaycem bir ana tip ana oskola yerine tettün tankapsi olurum oskola yerine hecem begi tüyo doğunar tüyokke beski yerine tüyo şanne klaska onu bollana begi kulur tabıldı sınıtından bol bakka uçtalba kaydak sınalabıtından jakayabı bastın ebiti diyenge kiyev dolata çeper tümüktenlere kazat taharallar onu kanıp kayabı da Raspanya'nın diki turarından jonon bu ki bihriyen hama şüveye bitkin diyen bolar. Onu da bu hep çepet habakın başı jembara matuyam nisa ana onu men bolamdı gibi tedde kayabı kenim bilerbe kazat tağıstırarak süren tiyan kazatı görürediz. Onu bizim uçsaldı sığınalarından nere çok kuydurevi pepahalar. Ondan kini okuduk ki hay bartı kumlahan manna min mihay bile berjet oğullarım bartı munyan kasta onu munyan jetiyen kelbiti jeber o kelam bana pide ya ha cenada bol bitti bite onu çebetam manna da oran nere ni binin dibine o onda bir dığım Vladimir Gavrilyevich işte mi bir göverim de o taççı ol bar onda da balacağım mo çajetam oran diye dedi onu balacağım çamurabın orttur balakatına diyetin tonturur balak bitti dem boldu. İnne kiniyeten bu bilgin ol diye olurum. Bu baloca tutan bir yerde ol nüme hılattan ucu hağla. Ne kadar bu onu bilgin bu olurum kolabır. Okurduk darjon diyebitten kıtta kene diyebin kıtta kene oturun bir bite diye takbine sımıya bol batak. Ona min eti toqarda hori butum aktivar dağın hori butum onna pete tuaq min insollan kire hıppıtım. Onu takpına vallağına tüyetsallağıdı. Onu kini beyete karanın da görbet mezden debbi drovezdan mezden silcer biriyemete tegereri miyin kıttanar tülpünden köfsetir olgunan baran vallağına min kayana habappın, onu kayan onu türlüs peppin surakpın İstanbul'a kini bilgi deputattavıt kihititten daçatıttan musa alttaran musu da ulan ıtar ki vallahi. Ondan annem yaha kale hajara olaydan. Onu teti toqa respublikanskayga oni bir patolog gene prosta rah pay kirlies dik pay kirlies ingin onna kayn taksa hua demi behi klara dem padruga binan ikkiyen kinni bir kihin killerler hediye kaça kelle hua kadak kin hatanne taksa gaydi. Jonu dikini kamatta bolar onu kelere jo tuğa bolar et. Ondan bihini kalahın oğulların baraların daha barabıtın kas bir dibitin daha çöydü sanır onunla kas bir dibitiger lekin toq kanna tiyde hayatı bu toq bolu 5 bütünsün ayaz bartın ayaz bile heccer onunla barabıtgar toğa oturur. Çoğusan barabıtın ken katskalı bütün munyan çoluğa toğa orar. Binyetka onunla kini beyte o çoluğa dağın hoçu çöydü körbet hayabat onunla ondan baran ol dinye komotora diyence okunu tipagar ya kıtta barabaran bitiyen tiyer taharete bartın otoran bar bitigar anne bidik ya haber bitigar otoran manna ıpta anne bolana kini man bir okuduk nemiz harma çeves bitim ispatakpıt nehile ötem betirgede kadere min kini ödü sorağın istem baramın
тыжахатах кийбик кийду диен онна ме бемместен хавсы жеретим оны не дир такна ката бир балтым кыз манна коратын келе хеджере бир карамасынанан олор да мигин же бардылар иннегенен мына сол олорну барсам мынынан тиеммин кини туагар тамин катер эре хеджем барамнан ол жөнүм төттүр келер боланнар он кыттары кесен калбытым түргөн майдык ол да болар битеп солугар атарыстым демен бем хадаган ден беребин. Оттон билим бу книга тоонеттакпын книгага бростун хачуйду сурулубут киха актараган курдук кини бетин актылара эти бетин жонун тоонан актылара бетин тоонан капсана оголорун тоонан бартын актыта да истини херектик сурулубут оны бартын бутанан киченен сынак хачуйду тахарбыттар демен брост мактанабын эме. Онна кини болар бу бетин ой бартын ламыс күпинди кылаһын оголор варти марын яктылтарын курдук кохан курдук сурый бидете олонтой текратык битехек бараган берекин багарабын туактен акса сонус класска бихи бары бирге үйренмеппит интернат колор буппут ылгада жиэлемеппит актабыт ол сыллары интернет же эрге жиэлерин саңа школа ыңырарын онно кыаллан үйренери элактык толор буппут таңара жетин тахыгар онтон чиңни үттемеппит саңа олок артыгар олого хайдах олордубут туохтахалага оңордубут отчоттугун оскола бытыгар үйреппит учуталлар бытыгар элбахтар учуталлар эмчеттер баалар седак эделээхтер моряк авиатор геолог космохы чинчиячче радиолог үтү үлэхет болбуттара кахайстыба термиттере үгүс огону төрөппүттер героиня да болбуттар үтүэлээх тойгуннар быһый күстээр даппиттер общественник беттере нехилиги салайсыбыттар кен туттабыт билигин осколабыт үтүө атын учуталларбыт этилерин түһэн биэрбетах питеттенде этинник. Война отняла у меня семью, поэтому сначала интернат в Чертёхе, позже общежитие в Сергеляхе стали для меня родным домом. Мои школьные и студенческие друзья стали моей семьей. День Сурайбут, Анна Васильевна. Үрдік тағы бірге өремнік Иван Егорович Алексеев осылар тұстарынан көпсейін істетті. Иван Егорович, аргытта? Дұрабыларым, бұл Анна Васильевна туғынан тақсыбық кінегаға бірге өреммет көспөт Тамара Васильевна кіракіне Сурайбута ақты. Ванна ти әнәппетін көрдік. Беге курска саха нучатыла ванна история куруа бары бірге сулахан ерінен оларына асып бүт. Бұл 6-11 сыл болды. 6-11 жыллағаты верақы иран баран тұтыс бұтынан бары бүтер беппет. Ирақпетін онна расы айтаға өзі қамсы бар бөкпет. Ана байлығына мен тие бөйтінен кені туғынан әтияқпын бағарабын. Олы сұдырғы оны көні майқылақ әді. Ол көні майқыта кені олығын сиерін бөйтінен, онна ол олығын ұстатын тұқары қарыстанан Чес собас бөгетінен сайттан хеджі бұда. Бейік ораққа олар оржан бөгетінен қардар тары өлжіттіған. Бірге үте күндер бітін көрсен, аспыт жаммыт кені олақтан бариян үстейініне мен кеніне кетті жетігер сылжамын бірге сайда бұттақ бұд. Онына үйрі қата ұрыққы кәмметін ақты сұппыт етеннен бұл дұрғыбияттан тұтылықтақ олақ бұд тұғынан әме кәпсәп бүппіт. Ана Васильевна ол сұтырғыта үте қынамай кетет дейін білден тұрар қайдағаны тағымнақ үлет бол айтжан бегеннен бірге да. Бәл
Улахан кутаат болан баран Москвалырыгар бияка конаныран Москвалыр боларада. Аянныр боларда. O Moskva'dan bir yakat yankılardı. Onluk ol ürdüge heviyat siyasetin tuğunan öğün hanatın Jonu hergeni gıddak tıspıtın vardan bir yaka toğa taban kefsir bolardı. İşte mekalis mağnayıp bütün kurduk kini verner kemiger tamara partiyana Samsonova kurhuğar metodika kurhuğar ya ana menan sıçıbıda. Onna hicib kırgıtları üstüre uçutal bol buttıra. Onna ürdük tahamnağ uçutal bol buttıra. Beylerin idelerin bahalabıt, ideleriger canı hoybut. Onna beylerin idelerinden astınan doğuyan illabit kamsabit canlar eder. Bilgi sakatıllara, müçatılları istoreklerken araqsıvaqqa birge verir köter günler bit ersıllarga salqanmıda. Üniversiteti biter yapıt yes one sürbe 30 yılların dördün bir 10 yılların partın karşıbıt. Az bulhan tıkarı. Bilgi aktıran tümsen veren köten seherker bitiger. Bu kabarı kubuk kurduk. Vakti kim doları batan kurduk. Uyban banya eveter maaşa basa diyen kurduk ağıttahan sıcı kaydakta kurduk için bilgen men sığınalı hani. Saharan baran körsülerge bizden durar. Bilgi oluğu bilibet. Ama bita oluğu müküllü bit. Onna ilebek kamnas bit. Taksılağın tuğunan kertsetiler bit. Emiye iyilah bolalırdı. Kas bir dibitiyer ol umnulu battık inan kaldı. Onan manlık beden kinige taksıda bilgi kuruhu çiyestir. Bilgi entütter camut tuğunan itinli kinigeler taksıvıttıra onluk taksıvıttırıttan bilgi ol iskoğanın direnlik bilen ağan bilen doğu yabıt. Onna kahanda umnubattık bütüger sınavıtgar katıybıt. Tiyagar men etiyaftus tağpım bu alana barisamına miyaka eriyan bu kiniga taksıtın tuğunan kefseti bolarıgar bu ıngıran egenin körsüğünde bütüger maqtalım ulağan. Onna ege bargıt tuz oluğar yürüyünü kötüğünü etenge boluğunu jolu harkını bağırır. Maqtal. Maqtal Ivан Егорович. Анна Васильевна депутатының үлелер кемигер бейінгі арыйомутугар ССКП райкомын бастығы секретарына Георгий Михайлович Артемьев барылақты күлелерді. Ол кені сырдасаргар Георгий Михайловичтан көрдігі кебет. Георгий Михайлович. Георгий Михайлович бар бітті? İyilerdi. Iyiler. Ulanı ulaştır, aktar tahtabı gönü bastante ulağan aynı gıtarı gösterbitten yören köten turamın yagatımın tiyeddevit. İkkene seveske kim dumunulluğat, toğtumunulluğat denişöy lozun barıda. Olanlık ege beyağı tütücün utun öyden sanan bu yeteter galımı kıtıttan bu bibliyecek öyle etteren oskola kolektivi bilimden taharbu jonları üstlakıtı ne vardı dibin. Tagan Vasilyevna da deputat buladıgar. Manna hidda albak bilemnenil var buta. Ambastan ottan bihigi vaçologu alternatifina igen sana yaskanerer, sana ve hana huktan rekemiger. Jawar yonna beyağı kanyeturulgın alın diyenler. Parti olasta komitetten kod davet teriger. Jevihel bakini sığmaydan baram. Tol sığmaydı jomutun jakennike han Vasilyevna toktahumutugar. Irina nyekana bayarna ba atawata onton bihigasi benem baramut ya anwas diuna nekatare tepset bitim ona bastana yeri kotalı mataga bu durubem meltok den ajakabel lakpın den nikolan lakpın den jonluk kortuttan akasto kodugumutun çen balay dör erişten baran
Öbülehen ondan jekenini anı bu elbaki kösüher maya okurugar onna bara gecebelemden üle ağalamıdır. Ondan barata eddette kapstilliği kurdu bihige tompa orionun kıtarı açılığı film Igorovich Protopopov Sekreterinin olur ete onu Pagadaya Marie Petrovna Olorion'tan Soyuz deputata onun bihige sami hüdütar saçı dotte kendi boları bulu diyen ulakını rakayahandak diyen heriyere tibit onun film Igorovich'tin sebeli hem baramut Anwar Silyon'a adnaktamut onu aniyenne kosun askutlara rikom jetiger. Jadi tehole beta tuhone kapsan, ono bihe barten ripolo arbapet, ono kihinan bolla ono bo anwasi dia ono itu pitren kodok orionaga jadi jadi kota kota pitren jilere kerjek, ocologa di parti var bolan, orikom bastagaya adara, rispolkom prezadalera, oni misata halalta bitul bolanlar das vedik kosten teriyellere de, bilegen je pota kajidat beti terenere de, kihi bolan, tuate beti kalan kudu bolan. وطنان هداش يدوك سوليتريان الباقي هجان أنو سيطلون نستان بران نرجع وكجو دوستويني كهبت يعني تبير كينان والله أنا أنو سيلون سوغوطا خسيطا تربطاقا وما ياوض بطلقان أدبورشناي بجد بمن يقتي بكتو ولنا bu amatan oskola li hejin hejda suai tamna pa tal tu buta ona serga choraktan ite parakcha sulisha ulali hejra me hejustan tu buta وطنن بهيجي وشو تالتن دي بيرو تالت تالجن وستوك أن راجون نر بيلره مه هدا الله واستراب يوم باي بيلا جون نرتيلا طنن دي كنك إكستور بتوار أو مريكي ترو نك ترى أنواع سنة خال بترتن أنواع سنة نك يان جون تنانه بهيجي جبتا بدي بليم لهنا أتبرد بدي جون برنامج هو توار أن كان كايت كاليري بارا ريجر بدي مارن إليني وانا أن ميخا مغاسك تبترن كردوك نروت بيته أجسي سودا وقتن لونان Jaksu bastir bolan anu asino tugur hit bitiruk. Terbidinya kodok all wibar kampanye te bacu berille den hokkoy de berille bekemete. Anan orion terintadere belerin depraplan belerin masnulan bieren jondoran bier pijamutun ulan ebete belerten bege komyamut ede eter kodok tok par orion terintaderen atin yollar buten yollar yon mutun barten ketari tersedia anu asile mena jas hidup untuk warga kandidat dengan ajan tegayan turut dia akan ada. Ane ikhtiran bolor atau bedigen bulan sudah, iman sudah diwar bolta dagan orion betul istisiya kurduk. Ocholorga anu asile mena wanna bo mari petro wanna bolan jas hidup sehanas putra. Tahu tak kani film orang sudah sahaja bednas turut juga berkulah. Ona çiftey rast kıyı, tohtanı balıra ho, anan behege bu şey rast kımbi varga rast kıyı yine cispet rast kıyı bitiyor behege dan aslında turabı kamlas bitti, dünü layık yine yapıtın nabe. O çılgı parti ona komidetinden mayaga Filiz Gosa kulak kullella bitti. Ondan bu zaharap Petrone provisyammaga ifin gores parata popapram pogo, o ona kendinlik behege Dati tahmlah sebab jenderal bolanlar all usia wiwat bitte tim kerja onan ajas belarin dipatatan kurdukas jenderal kerja saya terus veteran anu masih benar tahalak ekjem mana ya kaca benar. Ane anu sendiri itu terpenan boleh siasi lega beraregar dekten begitu soal dipatatan anu kurus belarin ayat kemudian jenis detik betul belarin dah. Onan beli pajak kita tanda kira sebelah anu sebelah digar beli beli rotsologa bah spiritual beli suatu baik waktu meboladi. Onan kirim bah ada kontan ada sebetan jepsetan dok pada 2% berarti bahasa rete. Onan kenneki video dapat bakti kalian berian nade. Onan bihigar ekonga ikre masnur lakut ada sebetan kemiyak masnur onan anu sedang itu turas masnuran video tanda kutu dunia ni waktu datan ikut konga video keneki kimta dotu turga. Onan bu ilatak kamnan tu terbollah ka itu kemarin akan har bertaran kurdok bor yo mutati tunni tigar jo bigo churko kalmat biren terus saja kami tigar kami baru besok doni biren met untuk potas ke bulan ke tigar baca dan bete ke berbeta wana kenike bidda hamit ha ko sigo bon yakal sergi bar bosho men ili to thon tron biedim de kadon chatta beta onakta yakal sergi bete uspedan li matawa ka itu urak takwa kenike belas ke dalam bar bedbalam namin dokumen yel si wakta
Onun bihege bazı netin ulan kıstığastar dibit. Onun bu gimnaziye terildi tiger. Onun bu yara sistemi tiger maçlarına bazı ortalıkta hem Respublika halkta tiger. Onun arasıya soyuz tahamegar itu proses tiger. Hem hidda şuay beyte tahamna kevolan. Hidda kulturna kimi de hırgepet kimi yakadaganın beyazı hiddavat. Ayda sübül her kod dari kadından itu prosesuran beyazı hidda kami kevo bata cendet yakta. Ane bu bihiga çologot noryan havatta tu korak dal vakti fira kota jonor virak minister svete vidikit bipete minister Dimitrievich bu da şöyle kinta abut ketken bihiga manna khata kene bar bolan vapros bana khamsat bu onun net vapros te baharlıları kamela onun netine kontrollar ebitken bu doktor bu hurup yerim baranlar o baharlığa jen ketehel bolakta ne kene nyegem makta bete kontrollar mefatuli tunni bir vapros pa kanne da khayte baharlı jen itlah ajeti onun Bujung cahce itu proses baratin bilar wannan sudah dua tahun gajar ki jepota ko bagian astunar mi khaytan terus ta kono to timikat ya kanada bu ta tehdigat историческая itu kan dia kanada o koduk soyuz terli kana bastaka soyuz bir khona se jepota na Platon Alexeyevich Ayunskay bolan turar otan anwa sidin sami tümük soyuz hıllar hamay bu kollara jepota talıllı ki bolan onun bilgi bu bastaka sağlavat onun soyuz bu udah kamna kimik davet dapat ini yok ya bu total bir değer bile eksemen görüyor bu ona dari Dimitri Timofeyev itu deputatı deputatı onun bu tahtı değil ona onun Respublika olsa bu tahttan turbujunda şahsi dostoyuna gardiyanlar onna ol jonlar beylerin körülerine bilgilerine aktarılan atın jonlar götürülür diye bahayar bolanı deputat tavatı diyecekler bunu Tanajus tebik olan manlık diyen bir tane olakın bu bibliyeka manlık gerakan kemne bu beda kuyar hitimina takkan jono munyan man hanatas tahan itu kini ketuhanan beda kolbada inisiatif kotawan manlık ikutarigat ketendat buta maktanabun Anaton bibliyeka bit jete huddan erkedda onam yakama khasyan istan bilan korun olar bulak takan onte ben koda huddan onan bu bilegan tas tun bibliyeka anam bir bektere bu onan Monaco fungsionalnya bagi kompresif jener bawler, mana kolor itu nik, dan terusan ulang kebiharan itu boleh terasa yang sudah sesuai nak perwira sudah jadi kita, mana kolor ini tas varian ini ulah kena tipografi kan, bibliotek kan, mana ini sesuai nak legam baratin bisa maktan kebiharan itu boleh, sudah kailah jelas boleh tidibin. Ono to nonna ati jadi onna ati wo poros community beto tuane kapseti bolam baran bung biega bahasa ba proses ini saya nak bolam takar du jemin itu etaring na tono timik pada sudah sudah begitu lebih mungkin negara tiga angkatan johan atan istan bidan onna anu asidena cakti dawan biega beda mikir sawalan loktan baret jadi jongus bianan beto kamna kena ribet ketiga kapseti jadi sudah kita makan domna pola tengolorun Buriga ya kapten dia kan ada di maktab. Makalan sebenarnya kalau maktab ngar turutun bihi terakhir bikin ketaget, dia kehalaget, Allah kan maktab ya kan maktab apa? Coba. Anda pastinya beberapa orang kita tersihilarkan elbette sotu kita diri dari apa dirinya si daramna si levan istiakan. Kemudian tidak ya itu gimana? Di dalamnya ada. Ini masih dalam nol. Kalau ini meta sudah lebih terani kan? Ekaterina Petrovna Chakardonava. Ekaterina Petrovna. Öte gününün бүгүнгү терехин кыттылактарыгар буга барагытыгар истиң ихерек агарда болдун. Анна Васильевна тухунан манна кулахан тахамнах киен кепсети барара нахайшугей. Онан менети юрүлэхтерехинге кыттыхын турамын үс солга токтокун багарабын. Теппики курдуга Анна Васильевна билетен наха дерин киен. Оноттон оңорбута элбэх, олортон Üs solga sana atastahitun kurduk
этекпин бағарабын. Ол курдук кини оройонга методической үрдік тахымға тақсарыгар бейете улахан кылатын киллерен бирин солы ие халлар бир улахан салаяччут болар. Ордук бүске саңаны олоқтурга үйөрек итүлете бир сирге туран халбакка инники барарыгар сонун онны көдүстәк көрүңнери киллерерге тоққа дағаны берілібет республикаға қолғыр болар үләні үппіті дейін. Оның кені метод кабинет себедесeye болар сылларыгар бұл үлі опыта аңарда районға республикаға болбаққа Россия кен тахымығар кітта тақсар улахан үлі барбыта. Еккенім олағана бір улахан үлетеден деріңіз қоғаннақ ұрағы көріләқ үленен народ кутун сүрін олақсытырға дойдуға беренилі ғытчаты етерге олақтырын народ тұғарын абы жон қолабырғар оғанны ұхыю оғанна сайынлары genаттығыд. Ол күрдік 1996 жыллаққа татта арайкома оғанна үйәрақ орыянағы салата күттіғынлар ойыныскай ағыларын, ойыныскай күндерін терейбіттірі. Бұл бейгі улахан дейтілбет, улу сұруячыбыт, түребіт сірігер, шырқаққа мұнқа дәлберейбет аласка, орыйын барта күттілақ, республикаттан онны ұрақ сеттерінің ұрылақ елгеттадақ, ойыныскай күндерігер бейгі бары үйерін күттан наха үшігейге сырдыққа кереға ұраққа тіксібет күрдігі сананан аспет кемдер дәқпет. Бұл бұрағынекка Анна Васильевна онна тосыряса үш құлық обыскай салаталарынан методистар, Арано үліхеттері, Люся Савична Захарова, Августина Степановна Павлова, Анастасия Васильевна Винокурова, Николай Константинович Матаннанов, Антон Дастуттар, Улахан Терехиндринен орыянға бастықынан ойыныскай ағылары ұтылды өттірі. Ойыныскай ағыларатын білден тұрар бұл кені түрәбіт ұлығығар аң бастан көркі осколаттығар ұтылды өтті. Оны кеңетен, диреңетен, өссі кең далағынан орыянға бар бұта. Онтан 1990 жыллаққа республикаға ұтылды өтті. Оның бұл ұлғы жомутын, кере жомутын үйететер. Онна кинилер олоқтырынан оғылары дойдығы беренилер, патриот кіні итерге самай көдюстақ, онна олақан терехінлерге Анна Васильевна оларыянға бастықы түріттәтші, онна бәйті тересәтші, қыттатші, олаққа кілдерәтші болан тұран, ойынысқай ағыларын тұғынан банны әтен бұл бейгі олақан үләні үпіппітін әме керехелен турар. Оюнские чтения, оюнские дни — это возрождение духовных начал народа Саха, его истории, культуры, обычаев и традиций. Я критик таган Анна Васильевна сөпке бүтін күрдік Саха народа, кетінні күрдік терехіннеттен, оғылырыттан сағалан, народ бүтіннүйті кыттылақ улахан қамсағанлығы кыттылыды. Оны кені депутат табытын тұғынан әлбәға еттібіт, оннаттан саңаттан саңа тәқчілері кенегеттен аған білдікеп болу. Оттан сүйірбей сол болан баран. 2012 жылда қанан менен Анна Васильевнаны бейтін күтті көрсін. Бұл бейге тапталақ тұраға бұт нәхілегат тақсар тұраға ден қағыққа сырдаттан тұрабын. Оны бейтік кен олақан ақтылар оңыр бұта онына 2 ұйтыға қарыйдырғар көрдес бетім. Ол күрді бастықы ұйтыға 1990 жылдары ән қылғастық туақтен тыңалдың әтейге бетке кені манны кепетті әбеті. Бастықыта саңа терәхін демократический бұлардар. Бары өрі күт бүппіт, жон көңілдік саңарар бір аптамыда көңілге итағал өскі әбеті. Еккеге олық тұпсарығар әрәл. Көңілге тағай беппет бұғытынан, сыя бая бары қығылға бұхарылы ден әрақ тұрақ сана бары. Үсігі, ол әрәлбі сыя смәдейеті. Олық ұстық, онан күннәғі қығылға, олық ғырақан тыны ұбылы олан, әрәміппі сыя смәдей бітер әрі, сырдыққа тардығы күйінен әрәл кыма ұмалуаққа қалбыта.
Оттан икки сыйытыга боллағана маннык эте бүппе диестээхпин диэнте белэн таатта кыһыакка статья таһаарбытым онон иес туһунан чиңетен өссө тугу этиэҥэтейди. Онуха Анна Васильевна маннык эппеттээбите. Мен олох устук кемигер үрдүк салалтага норот таһааран депутат болбутум. Онна быыбардааччыларым төрөбүт нороту меннигер бүппет иестээхпин өйдөөбүтүм. Ол иеспиттен төһө кайарбынан олох долбуна төһө көңүллүүрүнен көгөрөтиһэ сатаабытым дит. Декини итинник коруйдан иес туһунан бэйтен аһа дирин философскай дедиэхэ өйдөбүллэх, онон биһиги билигин кинини кытталтыспыттар, киниэхэ үөрэммиттер, биргөлелээбиттер, аны кини иннигер иестени өйдөх тустаахпыттин, онна ти мааган Ксения Нисмабына эппитин курдук, Анна Васильевна атын иетитерге, бу үөрэх министерството даганы, үддүкү телөттө даганы, бу киирбитетиини өйөн, ырытан, өссө Анна Васильевна ата сола, аңардас биддилен кыра терэхинен болбакка олоктоктук үйө тухары умуллубакка кини ата үйелерге аттанырыгар бир бэйем сарбактабакпын этебин. Онна бу кинигени оңорон тахарбыттарга, бары кыттыбыттарга, Лена Борисовнага дерин макталбын тердебин. Буку бары жолбак болум этеңге сылдыягын мактал. Мне посчастливилось работать с Андросовым Владимиром Семеновичем, с удивительно эрудированным, интеллигентным человеком. Когда меня в 1989 году выдвинули кандидатом в народный депутат Верховного Совета СССР, он был моим доверенным лицом. Позже стал помощником. Ден Сурайбут Анна Васильевна. Истеран педагогической или ветеранин Владимир Семенович Андросова. Владимир Семенович. Владимир Семенович. Баяғатқан қолданыққа келестіріп отырады. Владимир Семенович. Бар әтірлен істелері. Михиллер до. Келіне де? Келіне кәлі. Дешугай. Нұрабылырың. Бастадан туран bu oğulçılaq, uçutal, salayatçı, sağa omuk barıta kiyer tuttar çuluğu kehidin tuğunan johunna haykiniye taksılıkman barıtın eğer delibin, oğanna mahtanabın komuyan taharbı jonga tördüyenleriger. Min Anna Vasilyevna'nı kıtta acas bilge üllebitim diyen bir sıl kerine eti oryanlar göre salatiler ol kılcamınanı nurluğunu Kita barang kalau ada bayar kasih kayak Vladimir Semyonovich. Kangen barang kalau. Kolbanağını bildiremedi. Sanatın birleştiriger Kırdıhın öte Anna Vasilyevna'nın birke altıspır. Anna Vasilyevna'nı inniki oluktor onluğun bular bar olup vurduka dir. Ayzin kalarına Mirona vatan. Ayzin kalarına hasta. Ayzin kalarına. Üçü günden otukacık bu hüddar joluna kıpsati bolla istin baykay ondan örebi. Ondan inniki olukpor miyaka kulubra Anna Vasilyevna uluhan orvallar. Bastatan turan öğrenetçi vıtnan kini ambastan istiyorsun. Ağabeyden samay bastı öğrenetçim diyede ondan gelin bir gölgeyi kemmetiger alok nastavniyim bolan uçutal bolar bar uluhanlık kömüleşpik kiyip
Оннотон кем бетен үйренет кыһын утук кимесе усенен итилгер улахан үлага хаджанере оготун кыһын ие быһытынан эбээ быһытынан улаханнык сыналыбыт ол курдук кыжар сааһыгар нар сиеннерин туунан кэпсээннээҕэтэ онон боллаҕына кинери атакка турурарга эмиэ улахан ороллаах онон Анна Васильевна курдук барыт түнэн талааннаах киини кытта коллегабыт бын кытта үлэлэбитинэн киэн туттабыт онноттон ити этиллибит тэттэн үлэлэһэргэ белэммит үетити боллун туох атын каяһын боллут ити курдук отто тулгасты катан тураммын кыыһыгар келин бэм алаячым болбу киибер Лена Борисовна мактанабыт киниэни оссуу дьоннорго улаха макталбын тедден тесинни кылгастык онноттон бу үлэгал тыспыт кемнербен наха чүдү саныыбы үддäэх иддебиллээхэтэ ол да болар каддыра меха сыана мугата атын эте ол курдук каддахара кайыр эте өйүр эте күскэ сыа калты туттубут ханна барыгай паурочный болдун туора суок onu körbetek bilbetek polar ete olonnugar te ülelilber köme bolbuk diyem diyemin ha üyerebin astanabın ite kurduk. Tanabıt Eisenhower'na Vladimir Semyonovich emi esi atan kolbanın görüp Ehiller do. Septemin Anna Vasilyevna'nın kıtta altı spıt kemler bitten oğuçu çorbotan belirtiyik. Bun söpkini jonu tılıgar killer uğratı joğurda. Onu beğenmepinen kalbımının bilbik kemin olur obun. Ağın olta Allah'a Lopuskavın olan kipişik tüyürü takpına Ekaterina Siderovna alın kelen Lopuruhu Reburum diyen tururdular. Ebeter manna oskolar direktör digin, ebeter rayonuna kiren inspektör digin diye. Yolunna ehiller de Anna Vasilyevna pozisiyete kayan rayonuna ülelik iddia. Söbanı otun behi bilse hibitten bu manlı bilden türer ustalar genere oskola bolara çoğalkay gene metat kabinet ülelik hiccan frontaline bir verke kele hiccan uğrak kilen olur da o kanetten perimenara ırtığı bollar, kepseti bollar, taktapsın olurun kepseti. Yolunla bilbitin mekine kayda kurduk. Metodist evitin çatılığın uçlarında bollar matematika, algebra, kayda ötellikten ışığını bulağına programada töhü tutuğan erginin barıtın bilen kelen olurun kepseti. Ol kaydara keho orduk tiyimti ona astık. Aray bir bu proska hövles petakbet. En sana tiyemanı bahararga sakalı hangarara bekkin diyete. Onu minu eter bolla. Nutçalı zadaça iskoğunun ağan da varan, işten de varan öyde bakı kiletçi koran olur, haydan yakın sakalı baharar verir diyeyim. Burası tıgın diye. Yonlukken sadamat o nutçalı bilen nada, nutçalı sanara öğrenen nada, öydüyen nada. Onu barabıt Şiriyek teyakput nutçalının ustaları bol batak diye. Dese oğlanın astığa diye. Tüm ballarına da bilgili takpına da oğluna deputat kandidat oldun. Kenten kım kakka Gavril Filipov aha soruga tağıstı. Soğuyan rekal. Hamanlık ere buldu bir hanağa takput. İkini ballarına oğlanına oskolalarga oğu Osmanlı bitirelim sakalı öğren yaktak, on ürdü olarak kayme sakalı öğren yaktak diyen çizginden kiren onu mutarar kurdu kuruyan ta. Anna Vasilyevna'nın indi diyen buruydu. Oğlanla kardanı bete tosilidine huruybuta bu kiniye ki biten haşığı diye. Tütünü ılanıp iti tığınçı 9 yıllık 90. hurullu.
ıstatıyor. Yeteni hebrin ağam barın ülatiyar kamnas kızar kaydağı diyen tengli tutan korda rahatı da otur. Uydanardan gıt hebrin dağını çirdeter suulu bular gıt rahat etinde dağını bağırı buldu ya. Yeti bir horukka buldu. Kene ülleri kene epiletileri surluları barıtıgar kıttıhan hebrin sana boğuları toboları korkuyor. Nadir yani. Atak kumla hıçı boyutundan ülem kamnaham genetikini geyemi aktarılı bu. Çoğulu bura bu bardaçların kıtta bu hıçı bir tutuğuga onunla bollağına ki bir detileri deputat bıhıtınan kanına orduk katıda olur herbitinden vardır o korku dehiger Aray seviyetler bollun, nehlek seviyetleri bollun, kayısıvanı tirilteler bollun, kaydak ılınan toluran ehellerin oğlunu kontrolürge kömülü bolar etti. Yetinde bollağında men bu kumena uğraşçılarga maqtanıqın arkıbın naha şuraydık tuhamlıkkıt dihanıbın hebilini deputaska arkıbı kanna bite bolla beytigere bite du kanna bite du yetinten olubra jonu gıtta nehliyenyeli gıtta öyle hamna sibes tuhunan hebilinde idanardı kasap ebite bolla biri aray ebenet yıkpın söp eti bastıkı alternatifnay bu bardar dibit uanna bollağına sana körün bıhıtınan deputata kandidatlar ağıtaşçılığının kemiger tutulluğu tibilgin debat edin atılır diye. Televizyonyaga taksan turavut. Maria Petrovna Pagadayeva, Anna Vasilyevna Belina, ona itegaller jono anara tütten ifimi guru Sportopopov bihigot temmin. Diğer bollağına uçulurga ete sağa televizyonyadan mena kanalısere oruyonu korarete atattarga tiybedete olgınamareti mena kanalaskı bu bardaçı bu elbek Sami elbaq bu bardaçılaq ulus burete olu hinteki itine koşların buyutan sübele hem var dedi. Maria Petrovna vakıtta sübele hem varan teamanlık taksık kayın kayıbıtığı dağın tohlaq buluğa onunla yoluna iten kaldın, isten kaldın diye. Ota Maria Petrovna nıkıtta sığınır diyen oto utarsaçı, kuresteheçi kandidatlar boğaların bıhıtını kağıs ete değil kayıttak da hatamaz etti. Kanına nacidildir bilgi kursuyu boğalar racasına ha kulturnaydık naha şerdektik sıhanna hacı buttara koloreti civatlar kemdirir bir gasin satı hacı buput bir rasul oygahı hacı buput ottan deputat bolbutun kenetten anan minen eti tomporyonlar bara hacın tapalina getiyen de olonno tabahtar oloktur cihatların koran bissen kelbip. Doktor bu sırdık kehe ata üyetiyere kayandana. İşini bollana ol üyeteti ületin bir oskola du ebeter aymaktır ere du utallar diyen bol batak bol. İhi bilin sami söpte keller söpte. Yurdık da hamlaşır harikana. İti kısenin ismavına etitin min öyübün onun etini utalıp bakka kayda kamsatan kanlık tahamına kaydak taharı tohunan süge munyakta anılıklar ki bette hacıla bulvete çonan bargıtıgar maktal etenge bolum durulay bu. Tabii dinlesine Allah sökket dengi sırdık diye ata üyeti kayandan abacın maktan abet. Anna Vasilyevna Sırıs Народный депутатının üleli sobcan Uluska Жогордах оғлары сүмерден гимназия арылдытыгар күске үлелеспетен. Онан бастын үйден тағайын тахара күске составта гимназия білген лицей тигенечі үлелеспетен. Тылы беребін жоғынлен Авсентий Гореш Мурдинов атынан тағытатаға лицей директорыгар Алексей Александрович Неустроевка. Алексей Александрович. Дұрағылырын. Күнді бүгінгі тірәйін күттілақтыра бұл бүгінгі Анна Васильевна оған сағыр аналлақ кенеге таққыбыта хамай хөпті өчуге дейіні бұн
Ondan hada ol goyabın. Bugün eti hıl körbetek jobun gördüm. Georgiy Mikhailovich, Vladimir Emenovich kudduk, Yekaterina Petrovna kudduk. Jonu köremmin de büyüttüm. Urukuyla ben kamnaspın hanatım. Ona da heka bara gider maktal. Ondan eti kinigene ağan ispidim. Hüddağ gıcık arşivine. Tek Nisovna pidim kudduk. Arşivine kinige kudduk gördüm. Hağlıtınır ağan hağlatım eti. Naha şüvey kılakın kudduk. Kılakını gıttedenge o toksor. Allah'da kıhtaq jonlar ballara bittimin. Oluk söktüm. Tüyüttü üstü. Ga künge oksor jonları görevin bilen traktör ötten künge kere gan oksor diyen kudduk öydüm men onu. Eti Allah'da kıhtaq ülehetti jonlar ballardan oluk högevin görevin hepte. Vallahi Anna Васильевна, конечно, олох тиек суулугардыре телепединен даганы тон корака гидекмне көсөрдө дебит, капсетер дебит. Кинеттен мен кинени колура учуталтан атын оролугар олох көрбөт эвиппин ден ханатын билем бу истелороммун. Ханнык атын үлет, атын эгге үлете дием мен олох көрбөт эвиппин. Kini beğat bile atıttın oluk taddara işitten uçutal diye bir kudduk düğünler, maygılar, hağlar ki evet ayas etinlik uçutal diyen etinlik diyen min ödü billah olur hepte. Вот, onu vallahi anlattın Anna Vasilyevna da bilegat barı bu Georgiy Mikhailovich hatta Tuha gimnazini törüttäçitlerlerden giddestere bolladı. Aha, tekene ilan hagalan eti oçolorgo uçutalları, küçte uçutalları tümen, üçü oluru tümen bilingangıl otu bu onu güleli olduk bitti. Şitihibit de var, kolubura bilingen bu bilel orogut kolubura Всероссийский конкурска bilingen metapredmetna olimpiadaga Bey uçtallar bu finalga da kastılar. Kolubura tetitten emiye ken tutta bu kolubura emiye Anna Vasilyevna emiye rola mi bar boldu. Tindik kolubura edde urulluğu toluk duh dener boldu. Duh gimnaziyi bilingagırlı var. Apıtta olur eder. Onun bolada ti hamı hep Anna Vasilyevna kurduk jonu bihi üyete tiyaktakpet, çattır buter hıdda tiyaktakpet diyen öy hana var. Onu kolubura etinlik jonlar bar bolanlar ötten bu üyerek kıhalara hayda turanlar bolladi. Killer üyerekpet jon öttü bihi oloduk bitti bu kolubura. Ol tığınından hem bir ülüyorlar bitti. Вот, inne yen turamın ötten bu kinigenin aha bir heratem kalın bağ evet diye soydum. Onun tıneti aşağıyım. Ha trene evet kolura ki ağam bana durur evet. Ondan vallahi ete bu kinigeni taharsıbıt ülelespi jongo uluhan maktalbın tedeben kolektivattan bema apıttan onun tobara durovay bolun üyeciman bu janga bernimen Baru etenge bulu kayınca. Bakı bulu. Алексей Александрович. Анна Васильевналын көл артос полатыгар, келин гимназияға бірге алтыспыт кенетінен болар Александра Петровна Белорутова. Александра Петровна, бұл әтірдің кардығығын. Александра Петровна. Александра Петровна. Александра Петровна звук қалбу. Өте күнінен бүгінгі тәрәңгі тұлақтары бұкінігені мен иллера күнері тоқтым. Онына әргеті ажамы деке күн ұстаты кәргемнен Петр Петровичтің көрдібі кейттебет
нахал бағы білдім деді Федор Петрович. Онны болағанны бұл кенеге күдік олық наха үшөй болбыт, жеңнақ кенеге тақсыбыт. Кені болағанны Анна Васильевнаны кергеппет, онна кені қайдақ барынан тақсыбыт. Мен бұл кенегені аған олырамын кенені қайдақ кепсеттер күдікпіт. Оны болағанны кенені хұрибыт воспоминаниялар барда наха искреннейдер, наха уважительнейдер. Онны болағанны ол тоғытын мен ровно этияқын барым, потому что Анна Васильевна бәтін чехіне оны көне танайдың. Эти аймақтары дәттілерді. Кені қат уақыттағаны маңы кестен кейбірі ханайын олық соқ балайды. Кенін принципиально оны деловой, оны капита барта тип-топ, олен кенеті мен оны қысыбыт дейханебін. Оны болғаны мен хана бар бұл кенегені сұрайбыт, жонлар, так, это учуталлар, первая школа учуталлара, он эти материалы манны подбордан оңрачор на эпетнестяхтык сыганыстар. Потому что Анна Васильевна бетен на эпетнестяхты. Олен даже мен бу манны келен олар бар, эми хайдара тука этебинден эми эпетнестяхтык сыганнан келен олар. Потому что кини бете итинни кетти. Олен буларны бу киниге улхан события, он чакты шөйт кинигетен такыр. Логически барта олар выдержанный. Онна боллагана туах меха болап керек кини методистелетен сырдатар ден оны эти кинигага мен олтугунан подробно сурьян турабын. Учитало холбара кинини учтал быйтынан онна методист быйтынан сыналыр болуктана кини республиката бакапаттанар учтал мен элбек үчүгө учталар урактар резебетин. Ол гынан брендинг нахты камытын Анна Васильевна урактара. Оны открытый уроктар тахана кайдары бар белемнеме урок көрөгөн. Атта кини рабочий уроктар тахана диннак үле барарын онны көрөгөн. Олин мен кайдары университетте дөбүтерем баран, араханы учталарга хыджан баран, эмин Анна Васильевна үйрөтөрдөн онтон сагаллан же мен методика тугунан улханы токуйдан керем бардым. Особенно литератураны үйрөтөрдө. Onu bulduğunu kine oğulları barı vоспоминаниялары сурьялар ди. Наха шүгәдді күлеретері dedi. Шүгәй жұталы оғылар үйлерін тоқырымды баттар. Кинені құрутын саны хиджалар. Даже үйрепі произведенияларын бартын аттарын деген бартын білелер, наха шөттік харалар. Оны кine наха взыскательный, строгай жұтал болан оғылары айдағыры бары наха үлехеттер. Ити олықтырыр олыған олық болар. Не дегенмен. Онан кені эджик улахан бу коттан сурулар динне кучута. Кені кучутал агаяк. Онан кені методическое наследие дете биле Лена Борисовна биге сотратат семинары попытти. Онна кені идеятын өпетеди методическое идеялары кенене бу наследие-та туспа кенеге болан таксанчы. Жеңнак практическое пособие болан шепте. Онтан икис маймана ити урокта кені итинник онтан кені урок тас Үлетигер кылары внеурочная деятельность. Антон билген фокуска самый главный илдебилти. Оны кини оголору очуларда арахында инпота шаг будущего соколлади. Оны Россия тамыр тие оголору докладта суриттаран идежута на так каллак дела. Оны билген биги эти семинар бытат республикаль популярен биги проектная деятельность, организация проектной деятельности на уроках русской литературы и русского языка. Он на бияка семинарда раз улустартан элбак кыйпытынна, он Анна Васильевна билер коллегалар билген баганы баллары бит. Он үз мамбеңа тоқтугун кини методическое наследиялар ити учуталлар үлелерин абапчайдан онна таргатан тахарара. Кин нахал бак статьяны хорибыта учуталлар тустарынан. Учуталлар тустарынан сурьюден механа бар ити учутал профессиясын престигин өпети биринен. Икиһинен боллағына жоннорго так учуталларда убастабылактык сыганныгыны итер. Не дияныйбын. Оны кини бу туакта кинигага өссө хорак статьялар кийбетак. Элбак статьяны хорибыта. Светлана Николаевна Колпаская тугунан сурбыта, Светлана Николаевна Силяева тугунан сурбыта, мен тускунан сылай улахан статьяны сурбыта. Он tukaya так комойоген бу туакка, конечно, кийбетак. Ол гана барантан ите оны болу сепалла делбак материалда. Оны боланы кини учуталлар үлелерин сыддаты абапчайдан ите галрахан үле.
Холобра билеген мен лично берем Анна Васильевна үлетін обобщайдым, оны маны распространяйдым деп ақпыны эти маған рахан ле. Әлбәт оқуйдан ақсыншып. Оны кенети уже первая школа хәден эти выставка оңрол этеди, учталлар үлелерін тұғына. Онтон буланна туака унога тиемпран кини реально семинардар оңролетте. Ол семинардарда ол учталлар тустарына деген тепсириңнете, ол семинардарын актуальный болар эте. Эти бар точкалардан тухалак тияныбын. Онан буланы кини бу методический наследие тунтунентер болакына бече кини практически үдетте кини хаяк бар учталлабытта наха элбаксыл болбат колугунан баран. Сыннайдар. Онан отдельно кинигенен кижик аксанчы. Онан ынырып актуальный болынчы. Че уна нахалдага эппетабинер этемет. Анна Васильевна Лымбиге тях минуттектердылы кені маны тағадағынан нар кепсеттер етті, телефонынан сұрахар етті, лицейге тоқ бола тұрарын, тоқ события бола тұрарын, кені вашы олыққа наға активный, жизненный позициялақ кетті. Онан бұланы бұл маны түні қағандым нолуаттар. Кені өрепті олары өрсілерге саны ғыдияқтары оны поколения беректері. Оны мен ғанна бұл тақсыбы кенеге олық достойный памятник дегенді. Так. Айвалары. Анна Васильевна Петнен тартı гимназиятын учталлара элбэх эддик стигилердäхтер. Онна лохан эңөлө ол кемнен оуканы директоры Салтыятчынан үлеләдик Клара Михайловна Охотина. Клара Михайловна барбытта. Клара Михайловна? Барбын. Бу тарихын кыттылақтырының өсі түгіл оғдылықтың барыбын. Интериене күдік Анна ити барып біттерін күрдік, Анна Васильевна бәйтін күрдік, достойный бағайы деріңіз қоғанна, онна үрдіға жүгедік ерақтық істеңіне, онна деловойдық оңғылы бұд кенеге ден көрдім. Бейгі бұлағына, мен ити өрінәтші бұйтын әтеқпін барыбын, ұчутал методист бұйтын әте жонар кепсәтілер, балайма чөйдік, оны бұлағын мен Анна Васильевна қолы бірі 2 жыл әрі өремет жолуақпын. Ол гынан баран Анна Васильевна мен олақпар кене үйетін тұқары учуталына кене наставник бұғытынан хүддеуті ден. Бұл 1997 сылылаққа осқоланы бітер бүкпет, ұты көл ағыз класста осқолатыттан бұл ортосқолаға күйен кәлін өремет біт, онына бүрдәқ пара белла аты бітбейге. Анарас қоттан кәлін барамыд бұл нахал элбах хатабапт нахал баха бит изложение кайын урибат эдибит сочинение хатан урибат эдибит ну бу иккерагыл кигер кине хүрдәк жанырдак түгүлелеген би пробел бутын колобра хүрдән кычаттага ди олаханнык жанхан үлелен онна тогоңор эте кине погружение ден неманан касамечага олорон тугу хатабаппытын туqa алга хоңрор бутун олонды кини бартын жанхан туран үлелехерите. Онна хүрдәк өчүгей дик одарённый олар көттүлелехере битти ханыбын бу билин колору учутал болан турамын бем уже учуталбын атын каракпынан көрдөкпүнө онна били пробелла олар кытта системалакты күлегере биттен хыналыкпын багарабын. Ол сенен Анна Васильевна бу физмат класска бийөрүмү бүтөлгөнөн баран улаханаңар бут бу нучтылын стилактык туттараннар үгүстере гуманитарный өрөга талбыттара. Олак бутугар болланы мен хана бар Анна Васильевна курутун мен кекеле жөдебит үлем боллун ологун боллун олгур колобра тоха өрөга кирер кине консультация болбакка кине мен олор жебин бар бута уна кайдакынан үйреттакне агитчаны немтеле болон сөбү кайдакынан урок атын урок болду бу билбет арагына темалар бун разделлар бун кайда үйреттакне үдик өйдөкпүн сөбү онда курутун сөбелир амалыр эте. Онтон кини усенан меха курутун алагым арга боларыттан мен бастан чурапчы осколатыгар үлели барбытым интернат школага үйрөкпүн билерин баран онна учталларга семинар ыппыт беги школа онна мен Анна Васильевна учталы методем мен актан ахар онна бары билелер этим учталлары. Анна Васильевна Белина ден букими оказывается
бу Анна Васильевна юринячте биттен кайдар киндер меха Анна Васильевна юринячте болум даганы мен үчүгө учтол болуктагы курдук онду стереотипный баая өйдөбүл кинлерге кирен калбыт ону мен уем тукара Анна Васильевна юринячте бинден мен кайдар онно ол кинер ирдебиллерге хөптү бехер курдук болуктагы курдук өйдөн калбыппын. Көп онтон бана районуга үлага ыңырбыта, оны мен болуктагына методистен тугун үшүдү билбет этим. Исхаханын онна жа үчөй байы билин этебин Золотая Плеяда методистов лелябиттер эбиттен ол курдук олабыра Екатерина Петровна Чахордуна, Анна Николаевна Лина, Евдокия Егоровна Петрова, Люция Савична Натосова, Анастасия Васильевна Курова, Владимир Семенович Андросов, Иосиф Игнатьевич Николаев, курдук олах күстәк байы инспектордорына методистер лелябиттере. Оны билден турар кинин ха перфекционист кен аттылар. Ылынна дагана олар барта хачталах болукта, барта олар үрдүк тахымдак болукта, олар дирин исхаханнак болукта. Ол бурду кинитинде управление районого лилихиджан бу методистке үлени үрдүк тахымга тахар бутотан эти бары да белетатилер ди улахан өңөлөк демин өйдүбүт. Оны таханан кини буланын орду дагана тух сылын турурунна даганы буланын оңостор оны кайдак үчүгүйдик ситихилактык оңорорун аны бартын хачуду толкуйдур эте. Оны кини аттыгар хыджанере оны ки мандык кына ребиттери мандык оңоллар эбиттен жанере тон баар ылындар үйренер боллаан ди. Онтон эти бастакы демократической выбордар болбуттаргар эби райисполкомга организационный инструкторский отдел ден бар эте онно хебидистени лелихиджамын бу Анна Васильевна Алла катын карак белән көрбүдүм, оказывается, кине учуталым, аны учутал методист быгыннары бу үйрәктәһенәре систематыгар кине мандык билиләр, мандык кыактак эре ден хыналыр бит боллакпына, отчолорга уже то бар улустары кеде хәҗҗән итә агитационный үләгә тыл әтәригәр кайда курдук киде диреңнек ырытан коротан толкуйдурун, аны Алла катын карак белән көрбүдүм. Аны үйрәктәһенәре систематыдан булбака кине бу улуу би районму тачытауга да республика, таханан союз социально-экономический сайдытын то бар вопростаргар бартыгар иңен тоңан бартын дирин байты кирен онно бартыгар хайыребит кирен олох манык грамотный байты күлелһәребит темен көрбүтүм. Онна жабу бывардачылара жоннора нехиленне кайда курдук кылгага олорорун оны кини бахараргар канык министерствога обращайся гынарын канык ведомство сурук сурьярын оны кайдак гынан оны обоснованиета бу проблеманы бахарарга обоснованиетін наха грамотныйдык олох кейини олох тохтагана мандык тох дебит курдук акастаппат курдук кына грамотныйдык оңорор эте комагантын. Онтон боллана тох жени текин барым наха интеллигентдик отон этебин суруксут быһытынан онна толкуйдактык өйдяктык суруярыгар олох меха Анна Васильевна халыкын олук болбут аны минкиниттен нахал бакка беребетим диен. Онтон келин бана гимназияга бирге элебит Анна Васильевна крутын деловой булачы. Кини учительский галоранары кепси расслабленыче күннәгә холуны ырытайын. Кандагын онны голарачты бу. Кини келлере тугара хаңа идея ду саңа солун тугара саңа хамсаһын тугара атын солун үле көстүктәгә монна олока киректәгә олок чулкай балачы кини каяндагыны деловойдук тугара идеялар тугара гимназия үлетин тупсарар онна аны хайнарар идеяларда булачы. Онтон келин боллагана бу учуталлар эделерин үрдетер тох институтка методигинен үлелибер кене ме крутун сүбелир амалыр онна жонун хабилер эте республика такымгар үлелебит үлелиде хаҗар методисттар тустарынан кене наха чүдүк ирак пайды онна бу методист достоинството тугун ин крутун маны жанын жетигер ин жачын онна крутун маны жоннор тустарынан үчөй байды маны кепсен билитин ин крутун маны кепсетчи. Онна институтка булана бу ветеран методисттарга наха ураты улахан болгонто уруллар каз браникай ветеран методисттарга улахан манык терехин булачы онно чейдилор оннор арастан отун араны проблемаларга
кепсетер болалар итен Анна Васильевна каян даганы ыңырылыбыт болар онна Анна Васильевнаны хүддән ытыктылар бастылар кини хас бидди тылын олак сыска борга түһәрбәккә болгом толакты кистелләр итен онна кини диетен олакка килләргә олак үлелһәлләр итен дигән якын барабын онна хана өйдә биттем да Анна Васильевна төһәдә саардар кини билин да активный позициялар онна бәйте проблеманы баһарабны метус покорүләрдә гадиларда хөҗҗәре эбитәдә отчыларга дагында онтон билигин боллагына осколага мен методический үләгә эппеттибин онна маннык хайыбын урок рытыта боллон семинар терийте боллон бу учталарга хайдах эттәккә ордукулынылах болой Анна Васильевна бу урока хайдах рыты этей учталлар уроктарын үтү өрүттерин хайдах тылынан үһүнен тирди этей онна отон мөттөх өрүттерин замечанияны ми жону хергеппәккә хайдах тылынан тирди касөбүй онна хайдах рекомендация урокка сөбүйден Анна Васильевна ылбыт урогун ата киниттен үйрәмит туакпун курутун олак модель поведения курдук иджел жабын билигин дагына она антуган механаха улакында гүлебер көмөлөр онна кине буллагына кейсен матсыткантын наха үрдетен антугата кине улаканда кайгабат кине хамындык тихая улыбка дем бар астындагына аргыя мичардир onu bilen ara Anna Vasilyevna söbilete buhla indien hader mandık şöy baydık olup kalır ona hader şöy baydık körünke bir yer olata bu terehin şuyduk var bu debityen beğer tümü konustan ona min hanaber bilgin tuh bu soyuz ıhılavata bite bollar Anna Vasilyevna deputatlığı ebite bollar össü dağında potansiyalın össü de arıyı ebite bolu min hanaber össü kendisi bedin интеллектуальный ресурсын социальный потенциалын онна деловой өттүлерин өссү шүйдүк арымматы демин ханыбыт потому что киненен ха улаханан туката канык багар түгенге онтуката арылын сөпет ону тиблигин бул союзпут ылан калан оланы бихисите көрбөтүбүт өссү даганы элбага айык тутук эбите болу онна тухтин этиякпин сөбү билигин колубура Тимпер этиякпин барамын бу улуска этимаган эпиттерин курдук Изабелла Александровна эпите золотое поколение учителей ден эти күмүс поколение учуталларгар галерея оңоллар эбите боллар онна ол галерея Анна Васильевна атынан эбите боллар демин кайдары бем бага санабын этебин онна ти сылайыдылар деп педагогические чтениялар болалар Алексеевские чтения Прохоровские чтения дебит курдуктар ыдыллар оны мен бар бастан улус тахмыгар урукка хебе бите болу холобра Анна Васильевна атынан онда педагогическая агылар сылайы ыдыллар бите боллар оны тимик бар этекпин барым бу наха жогон үчүгей киниге таксыбыт оны бу бастыка школа сенин бете уникальная школа бете тугара ураты колунтаннах ураты традицияларда күчтәк баайы ценность бола жер учуталларда ол учуталлардах болан этим бете нугей гелах болан манны күчүгей продукт текаду манны күчүгей киниге таксан келле онун болана баска школа учуталларгар бу киниге автордаргар каз биди статья сурибут жоңа мактанабыт онна учуталбыт Анна Васильевна бараксан үтө ата үйлер тукары курутун сырдыкка керага угуя туруга демин бем багасынабын этебин мактал Тönce hepten Tosullaha Маяковский Якутия Россиятағы литературны Прахника Анна Васильевнаға Митча литературатын диригетен үйретер факультативка сылжыбыт үйренәтчілері Дора Винокурова, Люба Захарова, Анатолий Бравин лауреат болбыттыра. Анатолий Дмитриевич баргыт тахи. Анатолий Дмитриевич. Любовь Прокопьевна Варевича. Ага, Толоне поверим. Люба Захарова. Үтү күннен Анна Васильевна Берина үбүлөйдән күнүгер анаммыт терәһин бары кыттылактыргар. Асаха кен туттар жана Сирияга биге бары обастыр, өтөктөр учуталбыт Анна Васильевна Берина үлеләбит үлетте. Огону итиге көрүлөргө кирбитеттен биге олус үйрәбит.
Beygi tıncı toğusu setton toğusulaqa tütkül orta oskolatın biterdik. Bu oskolanı barıta ol sıl süstem taksa öğreneci biterdik. Onu bu manlı kurduk dehigi çoğulkay uçutallarga öğrenmek bolamıt birin bililer, ken körüler, oğunu предметері дереңник билиге болбака киһи буһутнан олоққа туспа көрөлердәх жоны итен тахарбыт учуталларбытнан биһиге олус кен туттабыт. Ол курдук мен кен туттаартыхтын маҕарабын билигин биһиге таартабыт тапталлаах таартабыт улуһун салайан олорор Михаил Михайлович Суровы, Изабелла Александровна Сивцеваны. Бу биһиги бары 1979 сыллаакка остоону битердикпит. Онна үгүспүт учутал идетин бахламыт тапталлаах таартабыт гимназиятыгар билигин лицейгар утуктел орто осколатыгар үксүбүт айналаактык үлели сылдыры. Онтонун Хомойок эхин Анна Васильевна Белинага мунча тылын уна литературатын уроктырыгар өйренмектерин эреби кеннеха мен улукпар олок ураты солталаах ага табарыгын наставнигын ологун устатын тухары арылыгыдар улахан учуталым билетнен саналыбын. Ол төрете туханы бир боллаха мен ого сахын догорун бирги өскәбит өйләннәгым. Неустроева Дора Егоровнаны таба көрен учутал билетнен бу ого турдугдагын таба көрен сайыннаран 1970 нагысыллаакка десегер Ясны Поляна Атулла Куракка ытылыбыт Лев Николаевич Толстой айымнелергер анымыт бүтүн Россиятага литературный браханникка огуян чикихляхтык бүтүннаран агылбыта болар. Онтон буора мен олак ыллылар буппут ого сылжаммыт бирге оннур экибит бирге кинага жарбыт улаатын барамыт киниге агарбытын олус сөбүлүбүт онна ол кинигери бүтүн ырыты харбытын өйдүгүн. Дэвидте билбеппитинен бу сылжаммыт ого сылжаммыт Дэвид кылбытын сайыннар бүтебит. Ону Анна Васильевна таба көрен бу Дора жогорун таба көрен сайыннаран литературный браханикка күтүннар бута механия улахан сабыдол болбута. Ол курдук 1979 сыллаакка биһиги учуталлар бут мучатаган учуталлара Анна Петровна Белина, Ксения Несмовна Хатыбыкова, Ираида Игнатьевна Васильева, Анна Васильевна Белина Свалтала, Маяковский чтениеден литературный декада үкіттіргер мен чинчиер үлі структуратын үйреттен, Маяковский айынылыргар олығырын краеведческий доклад сүрбүтін бігеренен, оны тәне Толя Бравин параллельный класс үйренер жерге өскәбит үйленнәғым докладтар бит сеңәрілден САС, каникул времетер, Москва, Куракка, 8 литературный браханика кытта барарга жолга тексибетти. Делегация составыгар 6 оғот киббите онна 2 салаячы. Делегацияны Анна Васильевна Белина салайын иди барбытта, биһиги төрдү боламмыт краеведческой секция атыпты буппут, барыппут иммине Анна Васильевна Белина сүрдәг элбәктик барарбытыгар белемнен, Терен, олох наха чугиддик настройкалан иди барбыта. Ол иди барбыта бинека краеведение секциялар кыттарбытыр олус кыһыларда деттин барын. Бу секцияга Россия Рас регионнардан түрдә калбак доклад кирбитете. Онны боллагана күнү буга биһиге арас темага арас регионнардан келбит олар докладтарын истен бараммыт. Секция үлетин күнүгөр арай делегация Якутии даем слово ден университетер бихтерген ценага тагыстыбыт. Он бет кылгастык. Дэвид докладык исфаханын Дэвид кылбытнын кепсәбетер зал ihe утустыгынын тола түсте. Нахадал гойдыбыт, онтан секция үлетин бөттүкүн кеннеттен атын регион үйренәчилери кәлемдер. Какие вы молодцы, вкратце и своими словами рассказали суть и содержание своего доклада ден макталларын билдердикте. Ол курдук Анна Васильевна оғоно таба көрен кені жоғырын сайыннаран олыққа сөпке өйен берер жоғырда қатеген. Бұл мен күніне көтірі өреметердің дағына олықпар алтыспыт түгенлердің түрдәк, içigestик, ihirактик, sanıyorum ona
Олығым тұқаты, олығым ұстатыгар қанна дөлектердің, қанна коллективка тұғынан да жүріппінлердің меха Анна Васильевна қолабыр болар деннің бұл білеген берге әрелләқтің. Ол құрды кені деловой качестволара, документна сығына меха бегетік мен қалдық. Бұл кенерге үлеләбіт гимназиям коллектива семинарда кытын, литературный браганика кытын тұмнан кепсия дебіттерегер. Бәйім архивын тақсамын тағаджа қахан барамын, бұл көрдің тақса сол анырат кебірсі бұл дақлапын бұлан олым. Оннанна оқырын оларынырмен сөй түддәғын ден сөктім. Бұл бейге ұсуталар бұд ол отчеттан бұл чинчер үлі қайдақ структуралақ болуқтағын, қайдақ қолыны мүхінің сұрылуқтағын ұлық. Наға сөйдік білі дақлапын қостан бұлан барамын аға оларының олық бейқа сөйдәк Чын билини биле чинчер үлеға ұғыттар біткенін білген дағаны барға мақталынан санедім. Мен ұғынлық таты гимназиятегер үлеләбітін, онтан жүкістік қорықта кәлем барамын, оғыны әбей өрәқтәңін кейінігер методихмен үлеләбітін, білген ашытай техникумызар имбелит көрір, қағанны көрір имбелит оғылары көтірі үлелі сілжігін онына бұл Анна Васильевна бербит. Биһиги үтүктөргө осколага үйрөнмөт сызар бүтүтөр бербит учуталлар бүтчин билерин билеңянырла олуктугар отохнабыт келменин учталлар бар камактанабын. Ксения Анисимовна, Лена Борисовна бу биһиги убаскыр үтүктүр киһибит Анна Васильевна Белина тухунан сүрдәк үтүгей испохонно кинигени Оғырын тағарбы көтігер, оны үйерінмет осколам учуталлара, оны қылақытын келдерсі бүкетер барға мақталбын кердегін, оны барғытыгер секихилері, доробияны жолу бағарады. Мақтал, бұл протоколына. Тақталлар ұчтауын тұғынан санатын үлестер үйерінәтчіті Акулина Петровна Элякова. Акулина Петровна. Барбын. Өтө күнінен Мен Анна Васильевна туғынан мәхәл бәға кәпсияқтын сөп. Тұғы дейтаққа Анна Васильевна меға бастын тұран ұчутылым. Түнчі 900 дектіллаққа бігі күткіл орто сколатығар физмат класска ұлу сараса сколалары түмсәммет үйрені кәлбіп, оннаттан нұқтылығар Саммыт барбыт кені арас, мені лаптым өлт қайтты. Оны икі ұлыстыда олық үчігейдік үйретен. Бі арын Ксения Анисимовна әптің күрдік. Олық урок бейқа үленен умаян. Қыз бейкі урокқа оғы барытты бәйтігер түкілі тухалағы ыларын күрдік тіріен. Үйретен бейге осколаны бітерер бітігер бары Учтехтах байтык экзаменнер битин туттар болбут. Аны учуттул болар бар эти гимназия хылларгар 992 жыллакка биги илер үлеләбит үчере болбут, илер багайы учталлары идагаян эренен бу үрдүк тамнак осколага үлага ыңгырда оннотто биги долбую хөбөлеспит. Онна же онна киремет учутун болар фундаментын ылбып каныбын. Үчүнен болганаттан Анна Васильевна бары билергит көрдүк мен олох чугас подругам иетте, олеген ие быхытынан Анна Васильевнаны мет багара статистикалырпын сөп. Мен аханырык чугай мама биги кинер делергер элбахты Анна Васильевна берескетін ағын әлбәқті ғабыптыр. Ол тұқары кені бейіне нар сүбелер, амалыр. Онна қандағының қолары мөқтет, тұғыда бақпад, позволеннай. Ол ғынан баран денер, олығын кеге тұғыда қоғағаны еңін орын бағарбад. Мен бейді бейға роққа банны кебін өйдүйбін. Қаны кәрі президенияны ұрытар бұдығар. Игі бары наға чейіне болуқтағыд. Даже таракантан кывыстық тақыт. Олығын болағына қайта қара кейі онник учталларды үйреннеғіне қолыбыра
барытыгар эттинестээхтик сыһын нахар оҥорбуккун барытын үчүгэй хаттыгын инник качестволары биһиэхэ иҥэрбиттэрэ учталларбыт. Онуттун Анна Васильевна сүмүн маамам чугас үгөтэтэ иннер бирге өр-сыл үлэлээбитте олох хубу телефонунан кэпсэтэллэр онтукайдарын наар маннык баллыгыраһабыт нааттылар эти. Кендики хылларга билүүлэлээбэт буолан бараннар да Анна Васильевна дачаттар или биһиэхэ бабушник бөҕөтүн пириэллэр онна баллыгыраһаллар. Ол баллыгыраһалларыгар була киннер холоро хобу сибе ону маны кэпсэттэр. Барытла наар ити осколаларын первая школа туһунан онну үөреппи тоҕолоро туох болбуттарын. Тагара барыта наар үрэ тула буолар эти. Онуто бу этиллибит киниге тахсыбыт сериетен хачугай. Таха сирин кен туттар дьонноро диэн ровна серияга тахсыбыт. Онут мин кен туттун диэн бу кинигега мин ием туһунан Анна Васильевна иккистаката күрбит. Онон кен туттун онан ха астынабын. Оннан тон Ксения Несимовнага первая школа коллективыгар бу кинигене тахар командага улахан мактабын келбебин. Энен битти. Полина Петровна мактал. Үөрөктү тоҕолоро Анна Васильевнаны үөрэнээччиге үөрөхтөн доогуйуну иҥерер учутал диэн ахталлар. Истиэгин Мария Александровна Колодесникованы. Мария Александровна барбытта. Мария Александровна. Өтөкүннен бардым. Өтөкүннен. Добрый день, уважаемые участники. Ага, дорогие мои учителя, Лена Борисовна, одноклассники и земляки, позвольте, я буду говорить на русском, не только потому, что мне чуть так удобнее, но и потому, что в какой-то степени это результат работы нашей дорогой Анны Васильевны. Меня зовут Мария Павлова, и я работаю редактором республиканского телевидения. Имею честь сегодня говорить от имени последнего выпуска Анны Васильевны Белиной, выпуска гуманитарного класса 2001 года Татинской гимназии. И хочется отметить, и даже, возможно, немножко похвастаться, то, что мы особенный выпуск. Особенность наша в том, что мы единственный класс, у кого преподавали и Анна Васильевна, и Лена Борисовна вместе, и негласно нас курировали на протяжении всех 4 лет, это с 8 по 11 классы. И на протяжении всей жизни Анна Васильевна была для нас не просто учителем, наставником, а неким связующим звеном между нами и нашей классной бабушкой, как мы ее негласно называли. И именно на ее кухне частенько проходили наши встречи класса. И если немного вернуться в школьные годы, то это золотое время, когда почти каждое утро у нас начиналось с русского языка или литературы, так как мы были гуманитарным классом. Мы много читали, разговаривали, писали, и у каждого из нас было право на самовыражение, которое давала нам наша учительница, на право на свободу мысли. Звук пропал. Мария Александровна, микрофон включите. Звук пропал. Появилась? Она появилась. Извините, пожалуйста, я нахожусь в селе, и тут интернет, качество интернета, конечно, позволяет желать лучшего.
Я продолжу? Да, продолжу. И у нас не было ни карантинных дней, ни каникул, когда вот не было заданий. И в своих ранцах мы, наверное, натаскали бесчетное количество учебников, художественной литературы, исписали много-много бумаги, и правила грамматики русского языка в нас заложилось на генном уровне. В классе нас было 15 человек. На сегодня все получили профессии, трудимся в разных сферах. Есть и предприниматели, и госслужащие, и много педагогов. Практически все обзавелись семьями, стали родителями. И в становлении каждого из нас как профессионала и как личности есть вклад нашей любимой учительницы Анны Васильевны. В то время мы ее немного... Слышно, да? Мы ее немного даже побаивались и робели перед ее взглядом, но все очень любили, и в сердце каждого из нас есть место для нашей дорогой Анны Васильевны. Мы всегда будем ее помнить. И как тут ранее сказали, это действительно тот человек, тот учитель, который остается в сердце навсегда у каждого, кто когда-либо хоть и немного пересекался с ним. И спасибо за тот вклад, который она в нас вселила, за любовь и за веру. И здорово, что эта книга вышла, и которая поможет сохранить память для будущих поколений о дорогом нашем человеке. Спасибо. Мария Александровна. Сибирь, Анна Васильевна Сибирь, Юриначество, Яра Анатольевна Данилова. Яра Анатольевна. Bütün gününden bir olanı bu Anna Vasilyevna öğrencilere doğan sette Allah bu tarkelenen robot tüpüt. Aha ona bilin Anna Vasilyevna'nın karatık manık nabrosak onlar bu kodun ağın yetinde yapıtse. Наша Анна Васильевна была для всех нас не только проводником в мир грамматики и литературы, но и мудрым наставником, связующей нитью. Вот и сегодня мы вот собрались и с волнением смотрим этот эфир. Наше общение с Анной Васильевной началось, когда мы были 14-летними детьми. В самый период становления, формирования жизненных ценностей. И мы все как один благодарны судьбе за Анну Васильевну и за ее энергию и энтузиазм, за пример бережного отношения к любимому делу и преданность выбранной профессии. Сегодня я могу смело сказать, что благодаря нашему учителю мы, может быть, чуть раньше и чуть глубже других научились выделять главное от второстепенного в предложениях, главное от зависимого в словосочетаниях. И эта наука различать пригодилась нам не только в вопросах грамотности, но и в жизни. Об этом можно говорить, глядя на моих дорогих одноклассников. В наши редкие встречи Анна Васильевна спрашивала о каждом своем ученике и искренне радовалась их успехам или, наоборот, переживала за каждого из нас. В 2012 году мы отмечали 15-летие окончания школы, и Анна Васильевна пришла на торжество с подарками. То были открытки с добрыми словами для каждого из нас. Мы всегда чувствовали в ней надежную опору, по-детски радовались и волновались, когда слышали ее дельные советы или интересные рассказы из жизни. Именно с ее рассказов мы мысленно ощутили мощь и красоту Кавказских гор, гуляли по березовым рощам средней полосы России и полюбили наши якутские маленькие березки. Побывали в Финляндии. С ее подачи мы слышали голос Есенина, прочувствовали одиночество Лермонтова. Мы любили выразительно читать с ней вслух. И я думаю, такая привычка осталась с нами навсегда.
Таким образом, это были не только простые уроки, да, а целые путешествия в мир прозы и поэзии, да такие, что мы даже сами пробовали сочинять стихи. Настолько Анна Васильевна увлекала нас процессом обучения. После школы я поступила на филологический факультет и воочию увидела Тамару Парфеньевну и Николая Георгиевича Самсоновых, о которых мне много рассказывала Анна Васильевна. Мне посчастливилось учиться и у них. Хочу отметить, что весной этого года я успешно завершила обучение в магистратуре на своем родном факультете, и можно сказать, что продолжаю свое развитие в заданном Анной Васильевной курсе. В качестве итога мы хотим еще раз подтвердить слова, что Анна Васильевна увлеченный учитель, сильный предметник, активный общественник, справедливый и скромный, интеллигентный человек. Она является примером и будет являться всегда для нас примером. С такими словами мы хотели бы завершить. Можно ли остановить демонстрацию экрана и сказать слова благодарности всем организаторам конференции, всем, кто принял участие в выходе книги, и сказать большие слова благодарности. Спасибо большое. Анна Васильевна всегда в наших сердцах. Спасибо, девочка. Анна Васильевна олоғыр өдә қосәбә болар жолы білбіті. Бұл дәрелер сенігер тен Аня. Здравствуйте всем. Меня слышно, да? Слышно. Ага. Күнде бәм, тапталах кием. Бабушка прожила очень яркую, интересную и в то же время трудную жизнь. Очень жаль, что она, конечно, не дожила до сегодняшнего дня. Мне посчастливилось быть названной в ее честь, а также получить от нее такие сильные качества, как упорство, доброта и трудолюбие. Бабушка всегда и всем пыталась помочь, будь это родственник или же совсем незнакомый человек, и порой я даже по сей день встречаю людей, которым она помогала и которые в ответку хотят ей помочь даже мне. Таким образом, я до сих пор чувствую от нее заботу. Для всех она была показателем благородства, честности, человеком с большой буквы, а для меня – любимой бабушкой. Если взять из воспоминаний детства, это летняя пора на даче, лето это для нее было лучшее время года, любимое время года. Помню эту тропинку в лесу, когда около станции Юнатов, через который мы ходили из дома до деревни и обратно. Бабушка всегда была с 2 большими пакетами продуктов. Ходили купаться на речку по 3 раза в день. Она наблюдала за нами, но сама не купалась. Каждый Новый год – это отдельная тема для меня. То, с какой любовью она на нас смотрела, когда мы получали подарки, и я более чем уверена, что она с такой же любовью для нас их покупала. Не описать словами ее любви к нам и нашей любви к ней, и никогда не забыть ее последних теплых слов. Спасибо. Спасибо, Аня. Красиво. Надя, Здравствуйте. Моя бабушка была очень великим человеком, но была всегда очень скромной. Я всегда знала, что она была учителем учителей, что она была депутатом от народа. Но, наверное, поистину, насколько она была великой, я узнала только после того, как вышла книга. Вот, бабушка в моем сердце всегда останется самым светлым и добрым человеком, в меру строгой, но всегда любящей. Я благодарна судьбе, что именно она являлась моей бабушкой. И очень надеюсь, что мне достались хотя бы часть ее характера, ее упорства, трудолюбия и то, с какой отдачей она отдавала своему любимому делу.
Время, проведенное с ней, это, наверное, самые яркие, теплые воспоминания моего детства. И, наверное, можно сказать, насколько хороший она человек, потому сколько людей сейчас присутствует, сколько людей ее любит, сколько людей приходило к нам домой в День учителя, в день ее рождения, на 8 марта, сколько цветов ей присылали каждый раз и каждый год. Даже после того, как она уже давно перестала работать и вести какую-то активную жизнь. Наверное, самым ярким воспоминанием в детстве это связано с летом и с этой Кёлем, которую она очень сильно любила и каждый год очень сильно ждала, что мы туда поедем. Временами, конечно же, мне было скучно находиться в деревне летом, наверное, как и любому подростку, но бабушка всегда скрашивала мое время тем, что мы всегда играли в карты, в шашки и очень много разговаривали. Я очень люблю свою бабушку, ужасно по ней скучаю. Ну, наверное, все на этом. Спасибо. Тимик тул этергер көрдөһөбүн кыһыттан Лена Борисовна. Min tuli kävin do. Мааттан кетеһе олору рахетте. Лена, позволишь? Да, конечно, Лариса Ясовна. Привет, конечно. Здравствуйте. Чулух, үтүк көлгө хеджер курдукпун. Бетал жаммун көрөмүн астына олоробун, үтүк күйс, күрер кем туһунан чөйтулар истемин олох долгуйдум. Отон берин билһиннер дакна Лариса Ясовна Колковская-бын. Бербеттен бу хасыр хетте частан турамман. Оғам Алёша киреңе қаян дестер дейбітен, данивелді бейтібген әмейттер. Онна әндігінен әме таптыр таптам, өссі бір, үшігей тоқ өссі бір, үйеләқ, тәрәхінігер хидер бұд істелері бұнға долғыя астынан олары бұн. Амбастан білден тұрар, конечно, Лена Борисовнаны сенлерін, күн күлбейін яғай, тәбәғай, оғын сағын туалар, оғын сағын білетір бұл тәрәхін нелен ағардарибен. Білден тұрар кені Лена күрдік, сенерін анялақ күрдік, оғылар аттығыр баларықтан күрдік. Білден тұрар жаулақ болан онық олардыға дейм. Так, онна кенегені мен білден тұратын тұталікпен, төрелікпен, сақайыр кейдақпен тұтуғым. Ксения Несимовна, не көріні мен үйірдім, чүбер молодец пайығыт. Бұл кенегені таңының орбұт жонырға ұлыған ағарды мақтау. Енеден тұрамын Анна Васильевна кіттен мен үз күнді жоным әжейім Рейслясыны бірге өреміді. Убайым Атос Рясович өргілерге аттығар жүктен үлеләбіті. Оннан самай сұрағым туға мен сұрағым Алексей Анна Васильевна тапталлақ үйренәтшіті. Онта мен бәйім болағына ағы қонсылаққа Райноға университеті бәйәңіз бүкен жебінер ағым барамын үлеге келбіппер. Онна Анна Васильевна школаға өлелереді, олғынан барам келіп таны Анна Васильевна Белина дуа ден білі жон учталлар, жоннор, нәхлене, хүддақ, ұтықтан әзәлерін істеретім. Онтон кәлбіде Райноға олық Краева күрдік көбіс күні биттан ваттақ, олық тұтуқ байы чүй байдықтанды бұд. Строговый байы күрдік бүтіні. Оны жөгімнен Аргунова Людмила Ивановналың еткен хүддан толы көрбіп бүд. Оны қадыры мен іспер банық қадыр ол толуым қойқаңыр ойден жебітім. Тойдеті қауыллағына кені кейден қадыр манық ойын тұрақ ең күрдік. Үштал кейлбетін күрдік, ойын тұрақ ең күрдік болам.
Ол гынан баран кине кахандаганда келен мөктүн эппитин өйдөбөппүн просто биле планеркаларга думняктарга ду келлана курутунха конструктивна чуйбай этилери терин кими да мөхөргеппекке кими да киргедебекке чуйбайты кондук келен барарын өйдүүбүн онтон төрөппүт быгытна мен бүгүн этекин багарабын эпитим курдук огом кине да жолугар мен да жолугар Аллах тахтабытыгар гимназияга тиген Жөгем Айза Николаевна көмөтүнен үйрәхә килбите гимназияга. Оны булана оны эме биһиги жол бутугар Анна Васильевна кылагар төбеспите. Оны мен сами соғырым ден бар ете мынык тух. Анна Васильевна ол Алешаны кытта сочинение суруйдагана сочинение тыгар Mökküheller. En tuğumanlık cehanlıgını onu yanda kasta indik zadanyaları verirdi. Onu bula löşü kelem baranı ha şudu kontuyum baharar yaha kepsir uçtalgar o tuğunu seçiniyetin dar şokuryen da kasta hatı yürünekten oğu bile sayıdar условиятын оңорор onu tuğkan tolkuyturda öğretir oğuyar uçtal ebittimin onu itaat bittim ulhanlık. Onu bula dışı bir yürek krужок var, buları etika krужок eden olantın emin ha yürüm katan kelere telöşe. Kartlınaları bile olan ulu kutuğunluklar kartlınaların bilhinleri, ete oğullar epitlerin kurduk, duydular kuşlarından kepsen. O senin kinin ha elbette ete oğullarga bir bite. Onun bulağına bir oğullar butugar bu Anna Vasilyevna итите, кини үйретите, олықтыругар успешна, истигилях балаларгар олық наға оған солталақ. Онна білі оғым тапталын тоғыда ген, оға ден сұрыйбыт юношескай қоғаныры құритап керек açылырға. Ол антықайын бейте иритінен киниген орын антықайын біләқтәрі точталығар. Олонна мен бем даны долгуйбутум учта төһөрө долгуйда дияныйбут. Оны били тухтен барди, жоллах кихиден хасырдайы айы астынысына летигер барар, онтан кихелесин кендиттен өйрө жетигер төндөркен. Она рюлартан этехнатан жоллах ога ден хасырда осколатыгер өйрө көтө барар, онна кихе жетигер астынысына төндөн тиенкелер оголлаги. Оны мен оголбор бу Киняха Анна Васильевна йөрөмме тоголорго буматны курдук учталлаактары гар кинер осколага йөрө көтө баралларгар наха уханны колок мактанабын о мактанабын бу Лена Борисовна этебен жоллах болон дробай болон она билен турар Анна Васильевна ата кино опытыта кахандым нугуга Onda düşsemadan tağıtın etebin çok var, men oğlunu yürüyüp uçtallargar, barılargar maqtal, barıdağıtın ha, hiç çocuk sanmıyıbıt, ona da kuhabın, barıklar durubeni bağırabın, akaların. Борисовна мақтау. Лена Борисовна. Olsa ütüye gününden bu bugün prezentasiya kıtıbıt jonlarga barılargar. Ona o kadar bara men bugün mama tuğunan Эппәтпен, мама туһунан өлбәгә кепсәк һәп булган, наверное, иттән баракыттан өлбәгә булды дип та толык родной ким була. Оны бүген булганы туактен бу книга презентация тади. Олыгындаганы ол именно книга туһунан этәхпен багарабын, һәм он эти маран машинка кладезникова Петербург. Я буду говорить по-русски, чтобы хотя бы доказать, чему меня научила Анна Васильевна 9. А я хочу сказать по-русски, поскольку все-таки она была учителем русского языка. Угу. Значит, прежде всего я хочу сказать огромные слова благодарности, значит, коллективу первой школы и Ксении Анисимовне Хатылыковой, значит, Туяре Александровне Хатылыковой, Кристине Ефимовне Туласиновой за то, каким образом они с какой любовью все это сделали. У нас было очень мало времени. При этом я знаю маму, которая, вот я в своих воспоминаниях пишу, она меня научила креду своему такого рода: сделал дело, гуляй смело. Поэтому для того, чтобы вот сделать дело,
уже в какие-то конкретные сроки. И сделано это было в ее год смерти. Это 30 августа 2020 года книга вышла. Но потом, значит, мы все ждали момент, когда можно будет сделать презентацию, но, к сожалению, пандемия, она, значит, все наши планы разрушила, и долго думали, значит, и теперь я благодарна уже Изабелле Александровне и Аизе Николаевне, с которыми мы уже совещались и решили, что уже больше тянуть нельзя. Все-таки юбилейная дата 80-летия мамы, поэтому давайте сделаем и приурочим данное событие вот к ее этому дню рождения. Причем, значит, я понимаю, с каким трудом столкнулись коллеги из первой школы, потому что материалов было очень много. И действительно, вот сегодня говорят, что какие-то статьи не вошли, но, возможно, мы перерыли весь ее архив, возможно, в ее архиве какие-то бумаги не сохранились. А то, что было, там я отправила буквально, по-моему, 3 больших материала, которые нужно было потом... Евгения Анисимовной долго, значит, советовались, каким образом выстроить логику книги, что, как сделать. И когда вот говорят же, что каждый учитель там принял участие, вплоть до физкультурников, которые печатали статьи и так далее. Потом, значит, мы получили обратно, и потом уже фотографии и все прочее тоже пришлось, где-то что-то менять, потому что работа шла уже и с редакторским отделом Бичика, где была напечатана книга. Причем вы, наверное, все вот сегодня отметили, что книга сделана с огромной любовью, да? Вот первый абзац, это F-абзац книги, это вид ее любимого озера Кыи. Она Кыи очень любила. Она говорила, а последний абзац книги, это уже вид любимой таты со стороны дач, да? Тоже вот как бы вот как дети отметили, они все лето проводили, я здесь оставалась работать, а они уезжали туда, и у них был свой мир, все прочее, но между тем вот именно она стремилась вот к своей тате, к своей земле. Так, и здесь в заключение я бы хотела, еще тоже вот то, что сегодня многие отметили, что здесь очень много архивных материалов. Не только архивных, вернее, архивных ее материалов из ее архива. То есть такое ощущение действительно, что эту книгу она писала сама. Причем вот задумка о том, что книга должна быть, у меня была давно. Но как-то все успевала я, и не успевала, я не думала, что она так быстро уйдет. А потом, когда она заболела, уже не до этого было, поэтому вот год после ее смерти все это было очень быстро сделано. И я хочу зачитать строки, которые сегодня многие говорили, но я думаю, я имею право в большей степени это прочитать. И причем вот самая последняя страница, вернее, предпоследняя страница, где ее маленькая статейка, вся моя жизнь в нескольких словах, фотографии, они практически нашлись в последние дни, когда уже книга версталась. Я очень удивилась, как вот эта фотография, она выпала из каких-то другого абсолютно источника, не из фотоальбома и так далее, то есть какой-то книги. Я очень обрадовалась и подумала, что мама хотела бы, наверное, чтобы эта фотография была. И она очень органично, символично вот стала одной из последних, завершающим этапом этой книги. Да? Спасибо родным школам и родному университету. Земной поклон священной Татинской земле. Коллективам, с которыми вместе творили и созидали. Коллегам-единомышленникам, находившимся рядом за все годы моей жизни и трудовой деятельности. Спасибо всем, кто вложил хоть капельку тепла и добра в мое осиротевшее сердце. Всем тем, чего достигла в жизни, я обязана вам. И завершая свое выступление, хочу сказать, что я имею, наверное, право от ее имени сказать вам всем огромное спасибо, вам всем огромный поклон за то, что вы, во-первых, сегодня приняли участие здесь, за то, что вы в свое время не отказались и отправили свои воспоминания.
Но, естественно, сегодня очень моя большая огромная благодарность о том, какие слова вы сегодня сказали. Я думаю, что вот это все сохранится в наших сердцах. Ну, я-то ее, наверное, лучше знаю, но это будет для моих детей, для моих внуков очень таким большим воспоминанием, кто у них была бабушка. Спасибо. Раиса Вензель. Анна Васильевна Терев, Кенигер презентация была Белях Курту. Сардана Николаевна, Татакалунута. Анна Васильевна Накатка Колдаста Беремяга, Болдар Пикюрелярдин Джолди. Вера Петровна Грудик. Анна Васильевна Веремит Джоллахтан. Тönçe 964 сыллаха сколаны битерен сгуга кирбитин. Кини 10 класска үйрәтпет, оңотторбут конспектора Меха университетке 2 курска тия абрабыттыра. Отчаларга таз дойдулар литератураларын сколага үйрәтпетин атын улус оғылары соғаялар әтә. Кини үйрәтпете такайбыта зарубежка курдук устук экзаменге этәңе ахарга Меха көмө болбута. Маны мен Анна Васильевна юбилейгер этән бәйтигер мактанан турабын дейбит. Раиса Вензель. Анна Васильевна үйрәк салатын ветераннарын республиканская себетигер бара. Мелже активная позициялах, принципиальная көрүләх, итагатилах, тыллах өстәк әтә. СССР депутатыгар тия, талыллыбыт кен куттар методисттыр учталбыт, мелже үйеләғы сырдыгара ағалбыт кие. Үгіз мақталлах үйрәнәтчілерін, коллегаларын, әкейлерін юбилейгар сылдан истибитин көрүттүн. Өссө кемет кылетер алах барды, ағағыз микрофон. Мен етектім сөпті. Үтө күнінен талы талба таттым жону. Менеме ағам Платонов Гаврил Гаврилевич таттаттын түріттер. Онна бүгін көп кылгастык этекпин барыбын Анна Васильевна Белина туһунан мен дипломный үлебин Тамара Парфеньевна Самсонова салаятчылах хуруйбутум, беске защиталабытым. Ол дипломный үлем бир сыл бола тух бар материаллары барда, видимо, атын учуталларду хайдах тобите болла тарганан калбыт эте. Онун ол тух Анна Васильевна үлетигер туһулу ихиллерде туһулурун билеллер. Туһулурун этер кини үлетигер кини методический үлетигер интерехи тардыбыттен бэм билигин саныйбын. Ото онна бу өлөн оройгонугар билигин үлели хиджабын онна тух тиханатым. Нахан терехини үчөй киниге таксыбыт благодаря тому, что бу татта оройгонугар учатылын учуталларын методической объединениялары олох бэйбэйлеригер наха көмөлөсүхен олох ани биги тапталлах учуталбыт Тамара Парфеньевна этерин курдук сподвижники, они соратники по работе. Олихен бу Анна Васильевна Берина, Анна Петровна Васильева олохта бу дитинник туохтара фундаментнара кинерге олох терях көмө болан наха чуй кинигелери тахардылар бу Ксения Нисимовнага, Туяр Александровнага улахан онна өтөкөл школатын методическое объединение тегер улахан мактал болуктун. Онто бу киниге олох республика тарганын нада дихангыбын тогдетергет особенно өлөн орuyонугар келген нада Лена Борисовна бахалыста өлөн орuyонугар келлакытына меманнык презентация оңуроти биттеммит олох наха багардым, потому что бастакытынан ити этилдибит Анна Николаевна Ильина манна өлөн сиригер отугар педагогический үлетін сағалабыта ити кимер актытыгар кидде болбатта онна Анна Васильевна бейте деттеретте Анна Николаевна Ильина өлөн хагалабыта ден онна ким ити Кылаткин туһунан гимназия директоретте Кылаткин сыжаннар манна баллар. Онто бу мен Наталья Гаврилевна Анна Васильевна туһунан диплом хурубут кихи барбын ден кен туттан тураммын. Бу киниге кайда харе өлөн ытык сиригер келен
эми презентация оңоллары боллар наха чөгөй болу этедиһаныбыт. Онон барга мактал, онна барыгытыгар дороюяны баарабын. Наталья Гаврилевна мақтал. Чатка өссө бу Ольга Васильевна хурайбыт. Анна Васильевна туунан этиккөл мастымемердак учталлара тахарбыт ютубка берилерин сеңерин көрдүм. Кең ис коханак онна бир туннан көрөр гына таңыллыбыт олус себилетин. Бүгүн этиллибит курдук барда кептап. Мактал коллегалар бар. Кинигени баха тутан актым, агым салты. Олак ураты тутуллах болбут. Лена Борисовна мактал. Бартын темигер түмен темигер кинигени тахартардыктар. Кинигер тыгыл линиянан билимни кемге косыл курдук. Онна бу үйрөнәчиләрен итүптәр кинигени хантан ылыктын себеге. Лена Борисовна. Лена Борисовна, кинигени хантан ылыктын себеге. Книге буллагана практически уже биттеһе. Билетер тесүс сүрбе экземпляр халбыт один электронный варианты бар ди. Софида он скорее берег было. Он нам Ирина Павловна, которая секеньки такой по таким образом были экземпляр дартахаттаркана. Книга электронный варианты ди бу тататагы кин библиотека электронный библиотека турар анна киреңит autobible.ru ден адреста онны киреңит көрөктүн сөз берди. Өссө кимемет этерде. Окулланы кепсетибген Андрей Дементьев паганнан кимиктёктүн багарамсы. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Манан Анна Васильевна Белинага аналлах книга бигеремен үмүттүрдүн көңүллән. Баргытыгар мактал. Бары түйөні кытта. Мактал. До свидания. До свидания. Эфирге көсөк кадери. Мактал.